ma aduenu ewa Sompa 93.1 yedi atwago wa Sompa TV no so enya asem ketu akora dwumadi asisi semapo menteme ho ase ado na ade beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apene poma sibre ni ade ama kama pa ni nyina nkamfu ano ye bese ye noma sundua bua no ewa santimam Ghana mem eni wiase afa na nyina enu ti se wusisi obi pa de na ye zofo so Aboagye me ne mapamfo ye ntiase ne emfa man wo chena enso eka ho prekasa jamatu ye ne afiti koti ane ho abu afie mu no ye ne atwetwe kodi abu atwen yansa ne yakosa Sompa Asem Mpe Nipa yaba na yaba kachiro obi no bi so kanchiro obi se Sompa Asem Mpe Nipa no dia santimaji o matum no wo mo aba no maba so maba no vim na na to driver to touchline ko a ena menenam okoduma samo wi afidie ematro mo bedie kopa bibidi Asem Mpe Nipa no yaba na bronya chiboso mi etoso edu ba kono ne da etoso edu emienu ni 12 November 2024 Krupo twediampa basa yadom wakutwa so ne nanka nsuo no wono ene boss adai Timo Day Newsum Saprensiemes seeking the kingdom of God first and nothing shall be added unto you. Yen hwewurade ne tene kane na dia ka nyina da wo se wo de beka ye ho ewo dwumadi we so enya asem keto akora dwumadi obeto omra samwanka sa ena the nation sanka of alumba wa chine na dwa ohene yire maame yeboa akua asuama bronya woya abrewati abetene ka ewo dwumadi we so na producers awadawroma ye no mu adi dwuma no mu koba ni enya bi ede ebesemo na yesuamu ade no eye kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twamani na so a enna ye begina kokosa Fletcher ono so eka producers no na wukọ master control room ho a MC a so a Kevin woyata na atasuo no wo mo se papa no mo nam so ame ha unhu difference ewom wanhwe dako ba akokodi boni a ebetumi ache ba ko ne so no nya sa ene wo mote azuka ne fa ye Ghana ni ne fa ye Nigeria ni wo mo adawuruma ena social media applications no Facebook, YouTube no ene Twitter no yedi atwago ewo so subscribe share amanfo nhwebi na wotie bi ensign emfa free ho na wokọ Sompa TV dem hozo so a emante we adawroma ena yedi atwago ewo Sompa TV no so no aberwa no se mo TV no de nwansene bi ani achese ni da ho kroje se de agigi nsu eti nsu ani no nya asem keto akora ko ba jase simply mo bema David ena kachire wobi omadawroma ena yedi atwago ewo Sompa TV no so no kofro bofum pa bema asuketu am yi pebre na Osei Aboagye Oforisuo funtum pa katachie srebia bonchina na atwetwe kodi awu atwa mansane yakosa me na meti adwam nam de Asem Mpe Nipa ekobose asase so kasampia o se kampian ene asem checheche da hono se wantie bia wayo ho papa omra samwa bibia bokode Fosu nyankopon daroma odi abetran de na jese yawe odi edruniye odi ekwa no enebna se nebna yitwetwa begu ano eye no Fosu yenche adofo ne yatifo ye ba ne sheya na ahusie na doso ofiefiem oye fridie su na ema nipa bi yese okoka no no drone so tieye no ena oputu drone no tu ni nyina tugu yese wona enku no because we are no ka se udi nipa bia no achia ana nipa bi ne noma bia wa ye udi achire Fosu de bia no anwa beka se wo ka achi so nyankopon tene nsa wo ne brem enu tefutu sem no eboa Fosu noma bi ko so adaroma me we de memfa kwanya we so ne ntu awofofo especially yere no mo ofie enua ma no omo ma omo ja omo ko school no yesire wo hwa akra ne age na entra dem na hwe TikTok entra dem na hwe moving na wo ba no enkasa meba edru me bia enoma bi ekoso because na Fosu akwa bia nu hantwo pa ne ba yira be 4 days ne ba boy na nu hantwo na ogina me osimsrew matese me ba no yesi obi ehu ne baabi nti fa me kokosi wo wadaroma akwa na yira be 4 days ayasem nti e be sere amanfo mo no mo ni nko mo nenne no enoma nnam wiase no Fosu ano odin sana ofu bi yenhwe ha ewo fin so sa akoda no so okoto pan no ama mo ayedi twaniti
nti wo so mo didi ubachi na fesu ya best schools no esrem mo headmasters ne headmistress no mo kan kire teachers no say the normal ekoso no because nti ya yanya ene de ye hu no encourage si omo ye boys ya omo asisu grand boys no amanfo pe omo pa asem it e best school for no so omo nhwe ye pa Oforisuo. Okay, school bi wo ho na abakwa ya register ne mame anane papa. Nti apart from say nipa mienu we obi enu ho akwa e be mfa ne da duru ba bia ya na ye site sem no ya asem fufuru. The nations anke bibia abokode radia ya de wankunye amia hunu han fufuru nhyira no a na da ye ka se ene ho animonyam enka ne dine ene se de mo kan ya asanta ase pau akura baako ka fufuru se duru ho pau akura etwi ne mu so won kwasa mele ya menim onya o twa kwan mu pau first one no twifa so na second one so ma ne pau na second one no mo che no mo bu no ye kura ne de ka chinsi first one na akoye picture de ma police force so senyo no omo fefere kura ha ya adwen se omo krum ha yesi de camera bobo baby ekei ya wonti se no sa mre obi ba wo afere ne kura mi sa akura no kura na wo twa sa kwan no ne ma me wo ehiamfo bi agimi too much ye den wo jane sa ya me se ehiamfo na ye yesa ye agimi too much despite but say wo mo ntwa kwan mu better first aba wo be de twam sa age na be de fira brosa na so asifo wo te kam ya ntwema sa me de wo kwa bana ne wo we wo nya nkyere ho nyame de begya wo wagya pade da tu bebu ho akontam wani nkon ne ye jai ne be di 12 years agwazi de ne ho odene se me 12 mbo 4 years agwazi osman ha ne ye go go to nsu aba o hwe no asore agwazi de 12 ma no asore oh agimie no wo hunu ne ba hwe yie no aye se ne ma akra yes smart no o ma wu ba se wo ya o mu hwe ne yie me te adwuma no me ba na me yire waka wi aja me do nyame wa ya obi fira ware as go ni tire unitire yade agya untimi hwe so aka kire ye be hwe yade so ene osika mu ango school ye be pa chense obekọ na mbe ye ni sei ya unti no nenka ho da wo fura yade be ba wetwi won ya mo hu ne se so mo ye na asomdi aba gosu man na akwasi bo som prase men kan chozo hedwumadie no dia gosu mo hoko yes one day wo hoko na fi machia ejase so bo adwuma pa na fi mami Elizabeth Danwa prophetess onu so hedwumadie awrade nyankopon nhira no. Okay, eno ti ya ka futu sam ani atenatena ye yi firi mo adwumadie ampempem meta ka kire tifo na odofo enu ada ye de asem bi to ya pono so na asem we de to ya pono so no na akono na ede se wo ba wasede ne se kura wawade ase asede ni bi ne se wo ba wo behwe abusua no yie efiri se emra emma edin wo fie no edoso eche memma ma enura ye desai afutu sam no ekoguye yese yatiefo nyina mbo se enurada no emma afutu ede ma wom no eye part 1 ene ye wo part 2 na part 2 no eye yenuanom memma ya sede ne sei ye hwa ma abusua na kototen ye hwe ama abusua no asei ede bai ena ese memma eye emma oyire anase ne mama abusua no etumpon enu tie memma sede pa ne sei ewo awade ase krupo twedi apo ba se yedom nim die mu no wo se memma yetire ewo abusua enu tie anano bi o ka kire Abraham se memwa ya mama mu nyina agya enu tie ma wa ya mama mu nyina agya na se wo ya bema dia ekwan bi so na so ma mu yeduro sebia ku sebia nya ado dwene konkan so badwene wo yire ho na wa dwene wo ma ho enu ne abusu Nyankopon de agya wo no enu tie amasobo de pi no Nyankopon de ma mema na wo twiro nim nyame na meka enu tie na bemei wo a wo tie wade na se no wasede pa ne sei eduru baby no na memma no sedi esi hwe abusua no na sedi nwoma sua na sia beba no yeso oba no eben bema no eben hwa na ka kiro sa ye memma sedi so hwe ne yire no hwe ne ma enu tie na sai na wo hwe abusua no bema sai ye kan ye ka kone sai dia
na ye ka bema sede kasia pai wo fie padia na bema e wo se anopa awia anwumre aduane a so de ma wo yire eno madie nyina no eye wasede na aduane ho asem na ne tem kasia pai ye ka no eni akonhoma bono eno ti se yase bema na yetiri na so okotwiro nim na krupo twadi amponim die no waso be ma Abraham aya mama nyina japadia ene be ma bia wo awade asefa tu tirim se wo ye agya na wo ye agya kase a efri twrosem nim sei ena wo si ekasa wo yire ho sei ena wo manankasa ade wo ma ba wi ase se be ma wo si kasa wo ho ewom se akoda betumi aye bone nentenso aba wo twiro no se eno ne betumi de atena akoda de atena no na ukoto se be ma bi eduru ba bi a wo bo ne ba ya na awreho sam ne sai ebia no ne yire nyantawantawa kakra bi no de akosan koda ne so mahu be ma bi a wo bo ne ba trahye ama akoda na me no kasai akoda na ni ba ko abo yen kan se mentia wo bade nanso entia bi wo ho a be mei sabia ku sabia nyaado emfa ho kire bi entia koda ema ne mmoro so ena me bono wo kina me bono akoda no bonso be ye titiriti eduru ba bi a be ma yafo ani kasa kire wo makakra be ma eduru ba bi a sadia wo besia pie na wa ba fie no eduru baby aya na ahomka enseda enim one wo yiri din komo ana one wo ma edin komo efri se ye kan awade a ye kan kitahudie communication ano so kan wade ho ba ma bi wo wa wo fira bonten ba wo mena tum one ne girlfriend akoko o dia bisa na yire so ba ma wasede ne se obeton taade ne mpaboa ahye o ma no yire ye bronya ebai wo baby ensu adentia efrise bema na sede se wo ye ma ne mabronyan na nkoda no so timi kwa asode no onye dabiada na so no okoto na bonten na wasi tebru ene momonfo enom nsan wi nam a enya asem ketu akora uhu ne maho ne ho maho nya akono eno ti ye ka tre bema bia na nwumere wa Asem Mpe Nipa futu semi so se bema Osei hu wasede wa awade no ase Osei hu sede obesi aya wo yire na asem bi kura ye beka na nwumere asefem amamema kura ni magu ase sabia ku sabia nyaado se hu nyansa se wo kofa wo baade na betra fie se wo yire na wonkwa na nyina woni no na betwade a eduru baabi naso wonyem naso wokwa wo so a eni kwa so yi wani ni nyina yi wasede se wo hwe ba no sabema hwe ne ba ma ne se afifia dati ankwa ma bi enkwa yatawo ene wochi wo sede ya na mpempi mema na kano no etimi nwa ba ma wasede ne sen wa awade ne se school fees no utua eduru baabi kura no a waso ba ni ntua bi na onu so ntua bi eno nye kasa enka ne ye nananom awade na memma no ewade no se wo de batoto enadie hu a enso so no ye demu pa eno tie kofate ntia tempo no so emema ne ya mayani aba ye ho so a ene nkoda bebreba atia sikumase monten so nkna monten so takura de ni nyina eye memma bia wanti wani amfa nhwe wo ma Ensira wa wade mu bia ye ma eno ti se wo ye wadwene so de akoda ba wiase na wontimi enhwe no a ene ukoya na wo bai eno ti bema wasede ne se wa wade yase asede ne se wo yire kan ba ko na wo pese wo de ne wonsa ya ponche bag ma na fono ho ana eduru ba bia ma akrokro enkom eduru ba bia ya kire wo do kakra eduru baabi kwa na se ka wodi wabusua no epie akotena baabi na nkomodie bi ekoso a ka bema busua no odo mapa abem sentia mama ni abre mema no so no se krupo twadi apon se mema na ye tredi a asem bi ebesi fie bia no bema so hwe na wototo
se wo ye agya na se Nyankopon se ye nyina ye be ya maama mu agya mema dia orofo ena nwumre asudi da mema so wa wade mu bia no mamoma ye nyai emfa mo ema no so se sa yo bam na mema hu o masede no mu dia so o mo ye wa wade no ase a empempi no baabi a mebɔ no otomfo wo bɔ baabi kaw na hu hia no edur baabi a mama ye ni nkoye ma ho o mu sukurusam ene o mu hwem bema bi wa utumi se watu ne masawram nanso so no akoda ne benyina duru baabi no afi waseme ba na ekro no epempi mi nwa no mema se ehye da ye sanfom so no eno ntina ne ye ka kire mema se duru baabi omomo womani enko ma omoawo wom ho na se sa yobam na bema hu na sede ewa awade na se wo abusua ni mu a ohu sede obesi atutu namnamon ewa awade nim na ototo no sede ye to damia mi wo gidie mapase odo betumi akoso wo awade na se entokwa emma oyi ne wo yire entem da biada eno tie na asem ameka kire mema nyina ne se asudi Nyankopon ede ato ye so se ye ya mama mu agya na empokura no bema ne ye tire ewo fie dia obema na nwumire meka cho se hu asede se agya na hu asede se agya oyire be fa wo se kunu ne maso be fa wo se agya eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omna samwa Yaw Oforisuo me dase Oforisuo mama ncha na free owo Ashtown odiyefo a boy dwuma pa na bebe a obi ano Sompa Asem Mpe Nipa na ye chiawo se Nyankopon ma hunu one wife so bedi ka say that ware no o ware wie no ifufu ni twa na ntoa mienu nti no na bebe obi a chiawo chia na pram so hene Oforisuo and topic now the abano I think say obi a otie nra bia ne no difference na so but ne ye wo mema so Oforisuo me kofi amenna nye Sompa kwa na mehwe dru me bia na ye nsem chonia titi won so nuanum de bi na fa ye adwuma because it krom kwa gina Oforisuo na some topic na wo de abano ene wo bia na sede bia no eme enka nchiro dodo eme emre wanka sese so hu to gese nipa no do twasa no ya na dru me bi onim se na chiachia sa be ne wo ho nenso obu ampa o twasa no onim se na chiachia pa do twako cause nipa boni ni wo wiase Oforisuo ne de na ehu ene ye kire de nti e ma be ma o ye be ma de ma be ma e kase wo de en ese wo be ma at times kase be ni ya wo be ma de ni ya wo ne eden asem itu ya be ma bi ma otimu nya wo de e wo no ma bi hu emum ye wo kase bi ese be ma be di de e wo ho na emum be ma ye kase be ma be di de ye wo unwuma wo be ye no ene be ma ye de wadi de Oforisuo koto se ye nwa mema ni mu bi enuma bi e koso ofia ya na hote Oforisuo tie mema ntie sa asem wo yi ema ye wo mo ba wiase nyame bo wo mo ne eso obia ne life wadi tifi but wo ye be ma na onye intelligent wadwum na hu o yire so mfa so esese be ma bia hu the way a obehia ye o yire ana ompena ba mema bebre nim sa de no ye tu agum okohwe wo bi yire de wo ye no eno nso de be ye ne yire tabi ye nye ne sa Oforisuo obabu a obefa no opepie pa but onye kuhwini ni hobby no ni open no se do weekends kwamra me enko chan baby kaka obabi de no eno nchese sa oba no se be okuhwini ana odi kodi nkomo wo ba odi kodi nkomo yere de open gi o tabi obabi de no obabi so de ne se open sex se yenhye dem edidi wi a yeme enko baby anko nan yenhye dem Oforisuo Bible abetimi na have sex bebe 5 enka ono ne de open no by me man ye ne hu sa obabi de ne se wono de akrokro ena on de open
Obabi pa krokro bato nani nye sex ho bebrebe sa. Ma mema no ya na yehu ti de bia ya na de bia no ya sesa ya brabo na ya de obi de benti wo behwe na be bia so na yiri mu bo ne charge na wo bo no e wo no ma ade ba ko. Oba no beka de ya na wono be ma ni hu ani bo on steady. To force de o mo an se efe ya ba so manya sika me hu oba bia owo to me hu oba bia nanim fe me hu oba bia ne hu nwi me hu oba bia ne nofo enti me pese me koye ne ho ade ofoso ne na ekwa eno ma chia enti be ma bi hu na sede ofoso be ma bi hu ampa wa ye akohoma wo fie eye but wonnam no wo hu se akohoma no oyiye no wonnam ne so hu se bia ya bobo banji bi anasa bia bobo nam bi anasa be bode bi na efo a waseme manya bo akohoma wie ne de me nam fa bibia nko fie bi won to da Bama bi dresse pa na so be ko fie na ne ma ho tantantan ne ma ho basa o dwon ho awon ti ase bama bi dresse pa ba ne yire ho basa ti sa wo ba no wonim se de wonim no ko hia wo ba opa ni ji opa life a na wo oba wa bibi nti oba ware wo no wonye sa ofosuo wonya ne former boyfriend bia e mama me ka sem chanye oba bia na sabe okoma sabe obi fa no ye adwamanfo because who se kusi apia na no ma dai enoma guni chem eti sa adwaman se obi akofo obi yire e na obi akobe chesese no empempin ye ne mama ni bi na mama ni pie koye sa so for so oba bi won ma sabe ni kunu dan so ga no na have sex na wa kind former boyfriend e wa kwa bi so yo wa be ma oba so no ukuru na wo na oba so no wono obeda no wayi na ni ato ba bi kwa na wo ye chew wono sabe ni hu sa na wa go wato ba bi. But the former boyfriend and yes, sir. One wanted to know some me my girlfriend or pack crow, by your name. Did there be an iron to what? It's your mamma Muntian Yipa, as I say, we are intelligent or bow coffin wound or barnape. I call you or walk to Guinea as one way. What are some of a guy? I deal with ye and it be a 1 10 money be a say. Because now no story be an amity or bow when you Nikuna Bunama Crana word than yam. Na sa oba we sabu wanyam no ko ne former boyfriend bia na okrokro na eyi se on ne beda ofosu yeni aka obi na ma no epie obi ba ma bi betima muna nanim ba ma bi sere akwa na no on pesere no ai da ko pe ka se bi sa se mi adedre won sere da ono kwa nkwase ko hie ni sere ya no sere wie ya no sa ka na no tum muna nanim kusu Asem medical kan ya so obabu ani kunu kan se wo tukwa na obose na wo sa bom pa so so obedi 1 month awurade mane ye 1 year because be man wo ho no ofosu wonye bibia ma no wonte hwe e wo fie be ma di enti na fro be ma edrume bia so obaba ye bibia boa ne wo wasade a wo ya eye kama ma oba no ehu se mekunu wo bia ko be ne nkoye ti mame mo mekunu mama bebre de o musika si o mo yire nom e wo kwan bi so mame ka asem je no oba bia ne ese odi usika sie no mama ya ka sa asem na ka enye oba bia ne be ma ese odi usika sie no eti atam so ko hu oba bi ne so no so ye yie na watu ni kunu sawrama atam so mu mien komu ye ya jeje no mantam ube komuni bi kura na saa time no bema ni nya sika no wotete oba ne ye ne basa na bia bema no oba ne nwa bi o wabro kire se me nwa me hu picture na nkoyie ti me memra sika bi ana mama fa nko afi okoye na fe na bema so ye broke o pese oba ne sika ro enya possible ye hu de we be sia ye ma ne ye nkoda voso enne mema no bi try mema ni bi try ukosukum na okohwe emema omodo omoma abo omobo na bi kuta wo mo edo omokwa ene friend say bema ne yire ne te ho a wotimu se me kunu iti obibi on fan kame oda obi amane yire abresa wo wiasem saa to the sense efi adwuma bia no esese bema adwuma no wo sanse saka wo ba no na be ye den ofoso wo hwe wo yire wo ba sika be kɔ no se de ne ho nya fe da ne ho nya kɔ no da awade de akɔ no na wale
na ma me kasa se ma wade ya wada kono amono yenyina bianu abakwa wale asema mbisa awale na me ka kyerɛw ansa na be hu oba na sɛ wo ne ne twempra wo ne ne kwa ne ba no ne hu bibi na hu ye sa bibi no ɛso ma ne ye mo do fosu sɛ wo yere hu ofa na wo yere hu akono a na sɛbe upia bebi nipa wo no na apɛso de ne fa bebi anamfofo wo no na apɛso de ne ko udru oni emu sa okura oni o oni no mabuza hwan anya me wife na me kase ofi kana de ba no abuwa nenti papa ka de be kire ina dia ana na sambod na se sabe ni tinwa yi achemfo yale ba ka de ne be kire ofosu but we jan ho ensa kofa wo bia ne hu akono o sa kofa no wasa ekotete na manatete ye oba mebi oba wiase oba bia wafa ne bia oba natete ese ne hu suo ya asedi egu oba no pa ne watete fosu ye besre obi timi so oba mu wo bono na no amhwe ye meso oba ne hunam nyina twitwa oba wonyimu o ne hunam nyina twitwa wo de bread credo oba be ma bi bufu o de anyo nyina kyese otam wei na se ba ko bia mehwe ye wo bo ne yire na akura ne bucket wa esu wo so akura je wa to na twene baabi ade enko a mema esu anya na se sabe predo yiri na se wadu baabi na se ko hu ne former boyfriend bi ne okrokro na se okọ na o ye ne ho adwuma aye wo no a anya ne fault okay afa me de masem ko hwe no fosu ankomo we de o ye besie nnuam sremfo ni bi e ba ne se di a ye nyina ne yesua ye besie nnuam sremfo ni bi o fosu se mu wo ho na mo mama be ka chen se mi kunu obomia ni asaka oba ne se kwa ade asem ni trouble be ni ye nnuam sremfo ni bi wo ko srem ko ka chen se mi kunu abome mi kunu ye mi sei wo bome wo ma wo so no de bome ni asa pam oba ne ka kokota wala na no muni a kiremra nipa nya boa o ofosu yetete ma dodo enti kotora gini na kwa no e ma na wawo wo mo no opa komu kwere na ma na megina ho e kwan omukuru ndi wo mo fa so no okoyesu wanya japade bi akwa no ho sex papa oba bi hu bi da si e fa sex pa se mikunu awoso me ama mani age pa o hu bi da no ba ma ne koya no ho ba ya no wo ba na to ba bi okay adai oba edua yanso so mem ne ye kwaye ya yesam sika hye boto no mon kan ho a wo boa kwaja ba bia yesa bolum ba na oba odofo pa sa to nja ne ho fe ne ho akono jajajajaja o sa ya gudi o fosu o peso hwo yire ma yire kama ejina wo so o peso yire tete a ejina wo so ye hwe ya yire no ye hwe ye mba no mo ne ye dachi fosu mi dachi okay abrotia Ofoso bema my no na samo asena eba se ye ncheche ma ne meme mo masetena mu nsem dia ono ne ya ambassador wo fiase no enche ya bekwa asena ya kwa ye program nti ya no asiesie no na sponsors so di for some wa hase no nti no shake ofoso bema me da ase no aye kan ma de ne nso so ye wura emema adie mu na enu adana sani ana misika no emema no bi wo hwa ofoso bema sani wose wani eku wonfie no wose wono mo twempene no ana mepesa meka asem bi sase ayesu atra kofa akwasi kokko emra ene ye de amba manchire ye ho bat enka wo hwe bibifo pa de anko yire nom na wose free mienu ekọ ene obey satisfied nanso no ye de obi amamra ba be manchire ye ho ama ya force ye ho ase ye twe ye wale ba kon so empratwe a ye twe no edoso na ofoso be ma be hu se akonam sa de no so ba na nya abufuo bi hye ni munti no no so afa ho ye de ensese wo ye dai wo ye na sede a wo se wo ye ni fie no na onye adan ya be ma no twe mpna wa bla ni kwan se ba ne sa eden ye ka kire me ma no so se send Ephesians 5:25 no e ka kire ye no who redeem from 25:4 to 28 na oka e de kire me ma se mo no mo yire nom sede Kristo e do asafo no ode ne ho e ma ye no e kwan be so ene ye befa a kire wodo e de a kire ye yire nom ofoso bema bi wo ho a make say sex any communication e ye key factors ye wa wade mu
se wo yi sa ne ma mienu we say free one no matter what ya obeye wa awade no na say relationship no mu no enya ade a obe sustain relationship no na say awade no be bi nim kwan ya fa so ye di nkita ho wonim komodie oma na no so ana yire ma na no so ne di nkomo abansa na ne buafu wanhwe ya ntokwa besi wonte no efio mu nyina da ne mum ena wonom phones ene ye de aye companion ene kita yo be ho ye hwe TV power sitting room so no na we phone kita no ofo so be me ne ye ninkita ho ewo awade mu na ba ne sanso so amo na sa de na ekoso no na afa mu tetem ntem ete sa de kane na wosenka mo ye na afa na sa do na ewo mo ho no bondo na ewo mo ntem na mo hye no afa na afiri won kakra afa na the phone no akwa ye wadanfo wode na akwa ye wo wode na your girlfriend na so no e wasa wo yire e your girlfriend de wo fie e wasa wo ye wadanfo no wasa ye wo yire ka ho enso ene sa ne ma ni nyina ye gu no ofo so be ma no omuna Samuel kan asem bi empa hu kita hudie eya ade bi a edimu ewa awade mu be ma bi ho me de ka wala hye na wie so no ane de amalanse se no afi oni ni koda empa bu krampo na afi kakran first one na uma no ponko atopabuo afi de when to say obi asa afi no waba akokola ba cho mi ankrokro ma no wo mpem wo ya ne sa na adwe be ko na chi ka hu se bia no onya virgin akofa no etie bi oni mema no bi edi ahia wo mpem da enti so oba no so person wo yi oba ya be friend so you good wife said the Bible kan ne dia make kiro edru mpem a ensrosro wo yire oba bi wo ho wa so many years but orgasm pad wonya bi da sie be me wo so da ma ne na ya po chechecheche ne hu na mu nyina ya deda that said the wo ene asichira ka fra gu ni padua ni mu no wo hu bi da onya sa atenka ne bi da that feeling no on feeling bi da e wona wade mu e de na efesa nka na oyira hie wie wakana to kukumu anase oda onchama bere kura masofa yesimu so anase se ya ma light of yi light wo kura pa odi eye nsuo nwunu de ta wakobom na modi agum ho so na modi no wo don sa to so akana be na fe na mo dwendwene mo abla bom nsem na ma fa mu wada be ma sole ya rudu akware ne saba ya rudu no akwa akowura esa enigye bi anim ya nko na oba ne te eti da ne da wo oba ne nche ya wo be so ne be kompem ya na mema ne bi complain na me yire wode ne wo kam na akosoro no why na emna na be gyire ne de eti munyire mo ho wompem me so sade okọ abonte a ebi wo ho aya na enema bi wo ho a hu no girlfriend a be ma bi hu oba fofora na ho ode ne ye different yes we know that but I don't trust oba fie nso oba soro wo yire na gya ne hokọ of us oba ma emma no mu bi wo ho a enu ada na nka se bebre wo ho but due to one or two things me ntino yantimi afa ya no ansi who saw what the fofra na so about what the asofofra and we see a very decent we see any dam come and the panties was sitting kama uba who said the niama na dwade mu krapo e kama na oba bi wo krapo oba wonwale be ma bi won so oba won sie no wonte no wo ba ho an kabone ne boxer mo aye se twan en wo de nam o shata de ba kwa no ada en obetu na ni asiso eti abasa kono bia ni ho em oba no wasifu a na afu saa afa doze ena me no danto foforo na utafre me ho kama ena de wonya me hwe biem pa cho bisa ho se de na asesenti a saa ba ne niam no wonya bi ma biem ye hwe ne ne cha nkwada no so ye ye ma ye ni enkwa nkwada no so se ne Psalm 127 verse 3 aka kire no wo se nkwada eye awurade agapade na ye furumu aba eye akyede ye Yakobon de ama ye eti ye ma ye ni nkwankola ne ho enne ke kase traditionally dia eka be ma nya de wo fie na so enne abafunti se ne awiemu nsakira ya aba se ne wo show boy koso adwuma mu nsem ne ade enti no yes so ye bo ensa kwa na ensa aba enkwada no krampo na anopa ma mo na samu aba so fo so be ma koma mpon a ono ade de ma mi sika ko school ma me mother de no ba aba so no so na mkwan mu ba e de na efe se wadwale oba oba na yi o maduane na nka so dwale wo mu wa hye o matade kama na wato atade e de amom wa hye obi ade mo asikwan so ka na wo hwa ado matem na ekọ ye jani nyina aboma no so yi kan tete ye kura ase wo ba hu so oba no wonyam akwada hye na chi no osaso eja eyi body ase gusu na be ma no blantada no ko eti no ayese no ode na sasa no odi animu ko ye nhwe ne yemu aye ho
na ye ne sa so bema ebema ya wade na so ye nkyere wodo emfa nkyere ye ho ne no ene betimi aboa ama se ne yesi hwe ye relationship on anase bia ya wade no ye nse timi aka no sa kwan no so medase. Okay, the news is uncle. Ya already yankopon sha na wonhyira obi a wotie na afutusem no aduru nanso ye mema ekwan be na mema bi so ebefa so na sebita frache omfie be ye de na wondo ebe ye de na anigye enso so ebebe fie nora enuano maaji wo mode mema tenase na ye wonde na aduru mema so yenje ne ye wo mu ne yemfa mfa mobra na yentimi enko emfa enko yanim ya na asefem enuano mema ne bibiri wura wale nimu anamontuo ne abrabo bi omobɔ na wale mu omoyire no mfili se omunye nipa ade ekum masunsun pa emo omosoro waware ase na omuhunu se omonka ho bi nto omoye ne omope eye so oba na o share opinions a oma ne hunu se ase ono de wo ya akora ase woni adwene da ne tirim ema akiri be no so na mema pe papa enim se wono ade na adwene decide ade bi okopem na yire ka no wo fa efa nenso oya ade no okoka che ne yira gi advice afiriwa na ye ne yase kuru sem se eno na ya ne ma ne mema ye tofo a ntiase ono anim se nkoma a wodie ye woye no fun so ko yo be idea odi aba efa nenso betum memfrɛ mpacho memfrɛ you anu firi asem nimu sa no oba ate amane mu ye ha etomire bi a yantwe wo mo mmen ne no mo charge na firi se ade aba ma abagye no mfie nan de be ye no oba betimi de sima miensa ta ate ase atwe se nhira ne de aben wa abagye no wa won tie ase oba decide se mi urade ye mehu se wo pe eno na won saka wo be ye okay oba betimi ama wo ahye wo bo agya wo amande pe ade na experience ne de ye no de 1 month ne be ye ba wo be ma wo bagye no mfie nsia mfie num na wo hunu kwan krokro wo so fa so na otimi ben ade no ne timi kunkoso urade gya omade bi yade bowura nipam emema ye nibi ndi yade ye 50 ye bre ye sika na ya na yade ye saade no ba oba betu sika ato akona nchen obetu no 50 ato atwene nchen no de ne dressing nko a approach akogye se nhira na de aba. That's the reason why Asem Mpe Nipa ka say ben na bia no nyo ba pa nhira pie no nhira na pie ni na nsi ba bi na etwen aware no nanso saa ba pa ne ba na advice ne ko fa so tu ana mo de boa wundi na amane ma ye promprom amotimi akon akọ wanim enti 1 wo ye be ma na ne oba nyansafo te minim se wo so nyimi ndu ngo wale jimfo ndu no oba nyansafo te ambacho ya ye nye omo opinions kakra o ma dwen kire kakra enti ne ye se o ka asem kire be ma na ade kina ade koro no a wo so wo pe amfa mo aye na yire enti ene ni kukuo mu nkomo keteso nkomo na onfa idea nso wo de so na muntimi emomu nko ndi awade asem se onipa baakofo onante hwe ase obeide ni onipa mienu na mo baakofo ase a obaako beso ni mu e kire unity a onipa mienu kambo mu a prosperity nkoso bi a epie enti na ma baako enye na nso se baanu eyesene baako eye 1 yaw ebiem mema bebre kwa awade ye kofa ma ato ye ho so wi a afi wabaya meyire enye easy se wo kondi no opia bonten sika wo ne mpna die so chen ne oni wo baadie ekoba ne sa emani di yaw bebre wo mu ewo fie so obetepa se ukunu twamu na gas mesiti ne front sa gas make say obeya bo charge wo ho be mpre na ase nye ohwe no obi beka jese no mte chobe edidi ni ya hwe aduane a wato na anya choba konkonzani bi no sa akoka aduane obeto ne esiye nanso omo pe 20 cedi wo fie no de ato maku atwi ne wo madie na wo ka chense wo ni bia na wo yiye mpo didi atem wo ho firi se wo pese wo kire se aho kire wo fie na so oba fili se wo yesa wa abonte in fact ma wale ye ya ne mama di ho ya ma da biara da no omusugu ye tiri so ma ye bobra ye ntimi nkoyanim ndi ye besere se ema ne dɔɔso se wonya twusu ba akosi wono na wopɛ ede wo ka wa hye no de a mpaacho wo ye bema wo akanya so ye nea wo bɛyɛ eno de ye mekan enkona ba bia nanso ye wo twusu no no mane mfiri precious kakra mo mfiri proud kakra mo mfiri bossy kakra mo hunu se da wo no no uni wo bia wo ye obasa onyini che ne ho ye fɛ na wo krokro nso wo fie na bone firi ne tirim wo ho wo fie ye nsua saade no ya obi ye adwuma wa akra ehon na adwuma wo ne yire o ware ne tikumase ndide bia weekend okọ adwuma Friday ene obafie papa yi beduru fie a namfo ndi onsan so nya attention mo obayi a 5 days ni wo hunu ne dai ene ne mai onam abonde se oba akoka ne bua sefu na anu oba ate na sebita frache busumi ni nyina no owo mu 20 days onya ade ni bi ni
ubedru 2 days na daso man so 30 days ne so a but on say ni adaje ma no eno be ko be batama be ba no abre du chi ne to a wo hu ba ya wa wie na wo treat oba say abaye so atwempna be num nan pen ya twi ne pen ama ne kra ni age ne ho pen na wo ne ni di ni say ndi we imagine say sa ba we 5 days na de be kondo be twen wo sa na akokohwede esu akokohwede ene wo tu kwan ene ode ne yiri gya ne mpra ode ne yiri gya na damfo be ma ene afede okohye mu wa kondrum okohye mu na wo mada endibira oba be duru ye no na afede esu no onso musu ni ya miensa na wa maso ya tane fofofofofofo na so wo kɔ no ode don mota e de tane yiri japade so se be ye obi ankɔ ho ndi obehwe na mota ne ya tale foforo e se de oye ne de nye saa ne aye no di wa no man ni su no so ya tane fofofofofofo ya tane fofofofofofo afede ne yiri nso age so anwai na we de na damfo ne gina no se onfa twentwen so na go video was su tire o ko chesa o mfa ntwen edi yabesere ye hunu saa de na mamma ne nso so anintime nye wa asetinam na yaw ye ntimi enko yenim yaw emma bi woni omope ena mema nyina omutwizu se we ne yepe na anu yetena ma agudie pole na kache ye straight se nyame ya adum no nya be ma watu chei na show boxer white na so wa top singlet white na fo hu se boxer white na no tewo abemani ozo ohunu anu ohunu ne awonye unya ne 9 po no aye oki be ma bi tre sa ene ode ko select wo ba no unya no ene yenim ba bi efire as a boxer ye de 3 billion boza ba akone tu atwa coins na hye ne sa wo wura na ne hwe aho na abobod no me ndi akone wo no hu nyina yira wo ba no ti sa ba we pie anasa wa wo diskapa ne wo bo homode o wo bie boutique ama no na oton sa ne ma na bi oyi bakura ne hye dene ma wo wura ba bia de begu kura ye hunu na se obi be wura hototo sa ne ma na hia no utim se nipa kro sa de na unse na fa no na ewia no na nkomodie ne de na ekọ ndi ya basre ya sirimu niema hye nso so mama ne bebre ekokọ wonachi wonabamu bu ye mema na especially ye mpedware oso ya no pa no dware ba ko ne wie kọ baza no a wode mabere obi kura timi didi ne nsa nkwa na so woda akonya so he TV na wode ada ndi ukọ na afedi akọ ne ba oba ne ba ho na adwene na gye ho na ho nyenye nyan sa no a onka nkyere but o problem mema ezo ye ne yeda onso da bia o omotuo mi se ne nam ne huna no ani ene roll on bi o wapen ye fe body splash eno de ma ya de ne last hour odidi kuro de bekọ akoto papa yam se huna ma ni sika akoto nso wa wuni bi uyiri nkunsa ya wo to 5 million 6 million 8 million but wa mu de koko bata na wosra e 10 cedi enso esan ne to ye ya ase ye mfa ye nipadua no ho basa na da bia ne ye mu ye hamom wo ye kama wie ya wo kwa yi aba wo na ne classmate ofira brochira ba ne na kohia boza fere vibes na fa because skin na ye fe afobehia ekosi nko kra wa mfreme ye untu pa wunie akosi ya ade so wa ho be masuo be wo de wo so ye kan ye didi na abobi ni so wo de na goro sa moi no agi na yie na se no asa beda wo nchen kama se ne onya we ni nyina se ye ne amati bi pamcho si ye nya akọ wuram ne ye se ye pe ne ne oba na etena dia eniema nketenkete ye sesei no bacho ya na mam ya ye ya medi be twatwato okura asikura no me seka ye mu bia num kasa nyede me na me ware wo unnim situmi to no anim se wagya na yire ho apie abeduru tuo fokuro kanajo ba bi okoye de nye business no okoye na oba ne bu afu kakra mi wurade na aye mesa nka transmit ehwe TV kakra uye ya wagya o se akoda kura na ade ye uko no wada oba e wada oba no kura nya woni me mfaje mamzo fanse hunu so amzo ko no a uye oba se ya mani mu ye ha ntu okan ye odi onim so afum anifa cheme me ko ba bi na nkam se me band bi na to me kwam na twatia waka na ta obo so abobo na chi kakra uye dan ya odi ye nim so omdo mo ya ahomtefo obeye story kakra ba bo wan so odi amono na atwa ekoba ne sa efi ede ade ayi ya wi ase se bema opon wodwa ma enyi no bi befa wo yere usunsum so te wan kantim wo bodam wan kantim wo dan ko winsani wan kantim wo brabo nsiw dada mu biem iti de wo twusu sa wo yere ne de ade bi e be ma ne kon no bema fufuro bi no mfani agoro so wo mpra de obi de ko mfa ho so wa asoso de nkofo okọ a wo de ko ntie ye normal ba wonya twusu ba ko hye ne kawa na hu so adamfo mponi ne ye firi buro so a ya ye nhwe se de ya one te nti misrew so wonya twusu na mani timnya nde kakra menani nye kakra to da bia fa ne tena wo ka ne front
baby edidi a akoro no munya ifi aduane nkotra woni di bi kakra manipa nyina so hu se wo yire ni ebie kakra obi awale kanamfo ho ye hunu ne yire da ye mpie no ababi aye nko no de na ko bi because o ko nyina prepare so okope foforo ho odu ya no obusa Jack na de bi amfrashe azo onwale kurada o live in life se ne ono ape na Jack bi amfrashe ntiamfo obi de ma na de nkafi etomle bia mani mfra ne ntoma na wapam no fa wade ye hye o motuam ne nyina nko baako na won se no lie bibia ni wo o mikunu de onya sa agidie no ya na eboa na nse de bia nko na wokọ se de oso de bet atotu yi o hwe bet papa wa boss space ye da wani ehwe watch na wonyini se yiye na wokọ yi woti asara di turo bia fa ne kobi ko ye late kakra ono abehunu se obre tuba na wo kan obegye de ni akwa ntim sramo ma ye no omu nni ye gina ye tumi so ne omu nni ye kura ena futu sem ne ka cho se tutu yiye hwe nanim na sere kire ne kakra opem na dodo wote ete ama dodo uhunu sa de we ya ebeboa na niam akwa nanim yawo onyum tuni Shadrach ne nwum bia otoye eyemede osema wani na ho menua enuti ai se mawani na ho sisi ya metua ne bi si mitirim wiase asetena enye bete enuti akachi enua no mema se ye nyina ye hu aduru enuti no de enura ye ka kire ma no enu bi na ya ka kire ye nua no mema no enuti fa ne fa ye adwuma na so fa na de ye adwuma ebeboa wo ama wa wade a wakoro no emu ebeye de 05513131 05513131 05483131 ne ko homa ne so hello Ofoso beme yey o fa se akisi se shibe kwa ni okay ye che nsuru ama me wine me pass ma te insura master jeyi drink water pate on tiano na mentia DJ Matuluta au bonyo manse mafoni na biasa Ofoso na na yire na falumba futuo no ekomi ye papa so far mafutuo bia ko ba betina ka se afutuo ya futua 100% atopo ejase pe because ye wa company yo pomponi na di mpompo enso bia na yade enko ani ese se be aboade se de ni se ntia enso o de to yire mkompe amawade so ye obema bi wo fio ono de ye wo yi chop money e no sorry e wo riska koma oba wa bontre ebe na wo yire wo hu ani bufu wo de wo ti win can you so na wo su wo fie enso ti mi ye ka de congress put me ye ka de koto wig put me ye ka koto ha he na wo yire na o mati fie no musu e ba ta to musu agudire so na da bia me ka me se da ma yansanfo e na o twempra ni yire hu e na sika ni bia so no na ye chekura is also what got to question mpra wa bontre ya se bia o yire no hukura on kasa o betre no atama mo piafo akisi ni makra okay hello Ofoso bema ye ajo maju su eburu mame koko kama pa ya falumba papa nka me adia kama sasa mechi because friends are the kid ya Ofoso na woni mu papa mo abeni na ya which makes happen oh, Papa. I don't know. I like it. I just want to learn from you. Yeah, I bring it. Yes, to come here. I mean, when you start away, yes, nobody did. Yeah, but yeah, I'm surely in one. Yeah, of a look back. So, bringing up one. Oh. Hello. Hello. Baby, I'm free with the Katachi. Okay, so then I have what is the problem? I'm local. Okay. I made a mention. You have nothing comments. Okay, so someone wanted to play a
ya me say yan and wale back and make them kama kuma so I say so na me na me de share me ire and ma na da ti to yi nya yi and bring ya me kan finya ma me da ma. No, okay. Hello. 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 Baby, I'm free with you. Good professor. Yet you. You're born was up. And so you have some of the bow. Hello. Meet your pa. And to teach you a yena, I will look for me, you see the phone, because you are always in the grab a bra. Yeah, I think the sound is for you, which is really there, bra. For you to be there. Okay, hello. 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 Baby, I'm free. Yeah, free TV on my need you. Okay, hello. Oh. Everybody, ni pass on you. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Majusu katachi. What do you know? Oh, why in a mete won't catch it. I'll come and go for the room or walk you. You didn't say yet you when you may. So, was going to make a matter so I'm a chairman about occupy from Mammy Bagua. If you go for the mother. Yeah, I could have for the and you papa. Also, among continent shed your walk on to send me a mate to someone to never Quasem. The PC no more yesterday. You're in a star. No more if a sense of the problem can come through the wobble. You also over to one, Macau. Okay, hello. Hello? Baby, I'm free, mammy. I saw me the dinner. I can see I cry for him. a crack a break woman. Yet you, Phyllis. The patrol. Someone more can be a break woman. Yet you. Someone more can be asked the Muslim to check. Meanwhile, you couldn't make you free a book or more. You need but you said you weren't even really do come up. Take us on the book, and take us on the way to say, and the cry, a poor father. In fact, you me. I said, you see, my empire, you want to hear me. Yes, to say, you make a credit, and I'll cut her doors, and I'm in take us on the way, and I'm in listen, you need it, and see, I'm worrying to say, you take a far better forward to your function. You take a farmer about him on a better look. I mean, that's now I really you know your perspective. Mammy, yeah, the number no a good TV no so now you who compare be fast one, you be cancer asking me why. That's it. Okay, yeah, the production number no a be to TV no so. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. That's a friend so Mike and if be though. Yet you, Katachi. But so your chairman and the Damina has now move to a Mudemae. The chairman, Champion, Papa, Bago Pepper, so Bloomba. Because I have a day. You did your own question here for Saturday. That's it. Okay. Hello. I shall good evening. My dear, so mammy, baby, I'm free with you. Patrol Cassette from Tiago Begulo. I try some mamma idea. Master mu papa. I see the Martin, and Miss Sam move soon. Yes, Okay. Hello. Hello. Yeah. What I see is KG. Yet you. Yo, for Medawasi, Namacha, when you watch it for your video phone. Of course, say, my one phone, I say, and this time the maintenance. My Joanne,
kwadwo space no mentiase omuntimi nguram. Okay. For the some tibet says people since he's a futu na infancy could to from where Brandas. Okay, hello last caller. Hello. Yay. Osei. Yay. Ehidi. Ayere. Ehidi. Ayere. Ehidi. Lele. Obraza mo titine ni o aburo. Me di over. In passion. Opereko. But also producer no Kama pa. Producer no mu jadruda. So dana feno. Oba, we get Dr. Mensa then question say one first Nigeria contract. Bibia no. It's come to onto a producer. And you are better for who shopping by Papa Massa market to India. Because I'm not nearby. And then she never nearby. I never quite yes, or maybe go home from the club on the Safari to them. So, and I said, you're not free. Who said you buy a beer? There may be a car front. No, sir, they are employed. If you see me. So, yes, remember. So, the employment in your direction anytime beyond, they said, oh, you're prayer. Why you feel? Because the fear. No, okay, ahani adu afrenu enyina ebesie eno nti so manfo tie enura enina obi anya ne chefa eno nti sie enwa ma no ede ye adwuma na mmema no so ka ho ede ye adwuma mi wogidie kese wa kurupo twedi ampon mu se awade bia atete awade bia enkoyie awade bia ntokwa wo mu awade bia kasa wom ne nyina ano ebetumi adwene so bia ede ye adwuma eno tie mfanya adwuma ye betumi de ye adwuma ede ye adwuma ebema ya fiefiem ayede yabusua no so ebenyini na ne nyina na ebenyini no ebeye kra behwe ye otetetu bafo ebebo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam fom da bia metai kasa asemwei na adwuma ko bia tawrumo ende nya bi ne de besem anwumere bia eno tiabo atatia wo twaso a wonam mabaso sa ena akoto se krama osi pataso anyo no na furo ye obi ne man so esi ho adwuma ko bia da wuruma ye ko computer so dwedie emna sesia Draw near drew obiemu. A banny say enyankane erusi na ya rehose. Bible say the ohunu mobroni mobon but the afame radi. And nothing Tarawan media. Wow Sompa kumasi. Sompa sinyane. Sompa kransa. Afie bia. Yede Sompach. Ebremu. Na yanko aye ntumi. Esan se bako fonsa. Enti men kate radi. Yetu hu. Afre obi bia. Se Sompa
asem weda proso a ye maame ene ne baba ha no asem bepa mema ho ntomo mema no bi abrehu maame memo akwaba ya me de obata pa bibia bokọ de ya me na adum maame ne yefra wo sei foma Antemary free hin ne baye me fi Anomanje maame wakosam ne sin ade beda Sompa Asem Mpe Nipa se yenkomo a ma samala anye de abente bi wofo ne kwakusafo wo ye mfantini wo mpochonyo o ka kire ma na yi Otempatase yefra be ma ne sei kwakusafo na last 2 years September no mu na oba me nchane de oba wale me be na oba ne de sei maba ne de momi oba wale mba momi na December oba ababo kokoko na ofiti December elekono wa abaye no ho ade na mesuo obaka da ma asame chem no wan so 3 weeks mpo na maame wi ti na maame wi no so one meba no onye no kwa kira apetre onye mba no kwa na awotwe onye no kwa yi na sabe onye mpa na maame wewu da me de na ye baye ndan ya hawo no chede meba wa awoda na abente no so wa awoda nti odibu amame na se we di kana abaka chem no oba wala meba na si ya aba na chede me hawo no na wo ho yenyim nti ne mu da August ne mu last 2 years last year na mebani insane nto onyin insane no na okacha nde opedo ogbo container odi she ne tent na wa abo na oye adwuma wo mu no meba na o she mowe oye tiri oye wig oye ndomi na adi na wo ho na o so opede ogbo tent oye container si tent ni mu ana so de opede oye ne ho ade ansana na meba ne se cha wona maame na onyim de ye wo ho nti mo wa obaye den nto oba na so no onka se no na woye bibia awie na wonyinsene biewa nti o ma mbe koto eduru no ka tenya wo ho mbe fe eduru no okoto eduru so otunyinsene na mba no fe eduru no o fe eduru ka che wambo o se ana amfa kokoto bio ana mbe su wa akoto o fe wambe bio nti wamba no na efi o sate de opada onye mebe eye wonchwenchwe ni ha na minimo na meba koro panyini wo takwa de mesete panyini ba na ono nyima abentie no na meba o friend brother sisi asama wa abenyu nto aka na meba no oba ha na onya abente no kohie o sa ada ye di ka o da mechi utum sisi aso hwehwo ntwoma aso aha ma me fita kwa adama be o kariska mo ko so kariska sabe o mengene wo ho munu esu mentum ngene wo ho mentum nta ha mentwe da manhwe ne mom yade yankopon ase de ade no wan say no owo ho nti awole ebu ho ebusua nti da made a hwene mo wo ene ko hospital se na ade aduru akan onko hospital nye bibia na so wo a na efie nsembi wo ho a ebusue yenye obaka ampa so abentie na ehwe afrei no hospital na edidimo onye mpo a nkaka akra na ehwe enti no odu time odokọ wo no no doctor woman ne wane nyamanyama wototo wodokọ hospital na obaka eche ode wa amem ayi dem yendi yego yedekọ hospital yedekọ wo na ekeyi 10 million ana mebe so anso na 10 million me da akọ hospital na dia sika ni bi na wo kan 1000 na me da akọ na hospital fu ejojo ma me ye da me asem ya point o ma mba na ofita kwa ade so bai obaka bi mbe so o mbe nko fie nko jisika mbe se memba because meba 1000 na ede ba ma me memba nto ya na amankasa maami meka da on fa mam na mfa mamba no na okogo ma nyama nketenkete bi aja obe na kaka akra ebe ne yame ya adom na so owa ebi abibia abayeye obaye nta ando fa mam ntime bempo beyini diskana mam mede ko afie no meba na osunya osante wole ya akwa kagem de kogo ma on hwehwe mo ko hospital am na oba hima ba na chese tazi ni swa na me so ba atan menye mbe ya me sa bente yo se dey nta awode awusom da ma fa kogom na ma oba ka no maka akeren na mbe de kwai wa anso ode ba me se momi onya hwe benyin de bia na ewa obaye na eyi nti yinsa ne yinsa wa benyin bi wo ho na wo ho aye na eyi nta awode nya abetal na me kokro mebe nto o da me na abenti na 8 months ni mu no na skana wa ambagini na on frame mbe so nkọ ho na on otini fie mbe so tini fie nti mebe nya na ament na o si na wo kwan mu no na abenti oba mebe ho e wo fie on podin kan friend mebe ho o ma me wo ho na o se aha ma me oba on the ho tembi o mdo hu da me kom meba na ho akwhwen nti obi sa mebe na wo ma me o da ho an sa aha maame oye obohwe ma na okọ nti man ko na mo ha na oba ifie ho nti oba ifie ho no se nsa na wo yefu wa yeke so mu hu acha no se mbesi na se na doctors na
me ye mo wo mi ya ofinde kwa metu mawo no se yo me so me kala me ka wa ase yo obi da akọ adwuma ma wa ase o ye adwuma wo ehemfa kasa preko na to create na o ka no wo se afra brante ne sei Kwaku Safo entino otefa he mpata ase Pentecost fitafum ehọ na Kwaku Safo ote o so ye adwuma wo fa he o ye adwuma kasa preko tana so se bu akwa Kwaku Safo Kwaku Safo eti se si ya na obehwe oba no na che se oba no nyanwo na obey ma be pensu kakra no ma ye no di for Sompa cancer center kwatwetwe nkomo mra wate ti se afida oba no obekwa akọwo ho nkomo no depa amanfo ebepe atie odi for memo akọ aba ya mini pa bibia bokọ de ho feso de ofa de kwa ofa de me bae me hu se who said Osei ball life no ma anyere me ho a odi fo so che yin ko ade mu anyere me ho a ba bia wo de me ko no so che me odi fo nyankopon adawuruma adansidie ba yes isanse omanfo dodo no a wo ma wan kwankere no omo si nyankopon adanani munyam adi na nyankopon adanani munyam adidi a na ye manhia he boboa no ho na jakokọ na so asidanka nyame odifo sede amofo di adanse no mi akasa de nyame nwanwa ifi se nyankopon adom na apie asidanka odifo akwankyere no ebi wo na akwankyere hu ode ende omseketua bi no akyere so ombekọ no na nwanwa semasi o se akwankyere no ketua bi na ehu no o se de me mekyere no eno umu so enu na ehu enu na ye adwuma sunsum mu o se ade bi wo aboa bi te se tefle ohun aboa tefle umu no be tefre ade obetima ye sunsun mu odi nantwie ye akora ntimi nye I see yes enti ade ketua bi no ene ehu akwankyere ketua bi no ene ehu enti manhia hembobo na jaba family house obetimi soa ne haw kakraka oba na akwankyere ketua bi ama sa haw kakraka ni nyina firi ho na wo dwene ho na wo nte ase ofosuo man bi amode ne firi afigya ase senchi baaye man ni da hoti ontimi nye hwe na o mo se hene fa na o mo fa ne nkoye eti na nse ya me ba ya and o say yes na me tie odi for Samuel say dey wa bad a ene ma me to ano na ne yire ma no so ene o de ne ba beduru manhia hembobo na jaba family house foso ade a me kire wo mu no ye so mo koduru ka no mo kasa we na ye duru say ofoso mo kokoye 3 days na papa na sori anokwasem na papa na sori ofoso man bi wo manso keniago wase ni kokoo no eso a na epurugu nhyirane no epurugu ene otu mirika bae ene kokoo na aso firi soro sei abesi fom obi ye kokoo krache ofoso wase afi bia oboka na eye ne nwanwa se afi bia me nko ame na fofo o to kokoo nyina afi bia omunya mfaso nyafofo nyina ye ajapade be me nko ade afi bia ka ene be dam so ene wote akwankyere ja wote ye nka wo se no metua na mo aba odifo Samuel last year no voso wo se last year ni sika wonya ye nye ize na afi starting koko no to no eniema ekoso no hunu bi da ene no frem no wo se odifo afi no ma hu se nyame difo Ghana odifo na mete se okwa America na me se wa amadi a ene nka kwan bia so yese meto America ka meto wa na mse be sa no ho odi no ofoso man bi watachiman wase obia store kese pa watachiman na store no obi ye no eniema nkoyie enu ase o mu san no ho si a kokoto amanfo de wo mu a wo no sesa so yes honko ana amanfo okọ so ofoso o se obebeduru me oba ye obeduru me nhia hembobo ano ejaba family house no enne ofoso said ye eniema yesi tone niema no so ohunu bi da ma me bi kwa Dubai kwa so ene Turkey ofoso oso kofa niema ne ba wo be firifira manfo na asa ye ne ka ne kanko anu obo enne adanse a ekoso no ohunu say yes ewiase no say ena hokwa ofoso ma me bi sisunsun ne na dafiri ne nkura abrem ama wo ba abrewa so stay spiritual ne da wase wa hene fa no fa nantin koi was wo sheda akoda solfie aye fasting akese abo won wase ada koro be firi wo be banada na
what's we walk around that sorry them or not soon na beda I was sorry them oh voso was what tea and cow buy a children the onion say sending you to atwa voso ma maybe send a betcha a chair and down so gidi from your day from your why ya nko ehine fa no fa no nko ye ofiri sama boy ne bae wodi beduru manim okumase manhia ahembo ano etwere ne say atu say emem eno ano no ma me be se ne bant mi nkasa wawo akora na 15 years won kasa da beduru manhia ahembo ano Jaba family house akora na kasa ma me be se woni be ma bere akoduru baabi wo makọ o se de ye ne yanse wo makọ enche akodoko kwa akase amienu afe be ma no mba beduru fi a oba bi gina firi ne nsam den ofoso na se no oba beduru manim no e se papa na calm down kra papa bi se ne be ma anya adwuma ne yire ka kire ne se wo bohunu oba ma no anya adwuma bi ampa wo so na ye nso no na wone ma me ni hia efiri wone be ma anya adwuma bi mu da obeduru manim no se ne be ma na sori ofoso ma me bi se ne manyina ya akwensafo oba kura no wonom nsa na wadwene ho a wonte ase na omo a monim nsa no so awi ni koke omo fa no kwa eti wadwene ho a wonte ase ni ma nyina ese ni ma no so anmonyamfo pa ni obeduru manim wo kumase manhia ahembo Jaba family house no ohunu se ensesaye difference aban manim ohunu se yes bibi wo wiase ofoso na me bi se wawo manko a ema no nyina agu a omo ni kunu wo a de here say wakwafa bem no ofa bem so obawu sesie onya wo ye bon wire ya fa ne nya pibiem na obeduru manim no sese ne ma ne wale ya na e wale one wire ofoso me se ka se bebe manim a ma ntimi anwe o de ma nkra ma wa ha obi antimi nwe papa bi na nani afira obeduru manim no me ka kire se wani fira we mfiri nyame me kire ne onkonkoye nani na te HIV da obi so wodi firi afijase banko ne bae ofoso me ka kire ne se ma me HIV we emfiri nyame me kire ne de onkonkoye ekọ ofoso obi si hepatitis ni chese ya check ni bibia doctor ne se chese baby aduro ndi enche obesere kwai obeduru manim okumase manhia ahembo ano sa ya de ni nyina afiri no so ofoso adie na nipa hwehwe obi so peso otu kwai na wa traverse bia nya yie na obeduru manim okumase manhia ahembo ano enne visa ne nsaka obi se ne nkrata asem wa ya otu kwa no wa ya nkrata nti odimi mafie na wasuma ni nuyama ne ba mo a ye de niyama gu akwa nkrata ne nsaka ofoso enti obesu opeba eba wo wale ye ade a bibia wo wiase bia Nyankopon adom na ka ba na ne nkumafo ne nsenmo de omde ya no obeduru manim okumase manhia ahembo ano se wawo a wosa anyem second one oh glory hallelujah yes ofoso enti de na nipa hwehwe a obeduru manim okumase manhia ahembo ano wo sanka ade ba ade a mesi da bia mesi kasa ma ntimi anwe no wo de man krama wa obi antimi anwe enti de na ni abere eso opa bibia hu na pa bibia ye no won fa number ni sisi a 0246 66 71 17 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 0578 40 55 19 ofosu ye wo kumase manhia ahembo ano Jaba family house ofosu se code no so no se code no ye adwuma na se me ba ye no kura de asase if so se code no Nyankopon de ma me na me sa akọ ho abu no me ba me sa fa na se kura de code na adwuma ye ne de esoso bro so etu ba na do hanky white hanky fabra ne fa code no ngumma na me kire de obey enton awobo se wo ya asona se wo ya agona aduana
bretuo akwana ene de aka yoko ne de aka no Oforisuo so be duru manim na ensuru ne bie sei na me hunu enton kora wo ba Oforisuo enu anse me bie code na ma wo o how ne amane na eda wo so no wa brabo na ya tumu safo ano wa wale na ya tumu safo ano wa kwantuo na ya tumu safo ano wa dwuma na edi safo atumu yare na ya hyehyɛ ato so wo sunsun ye menhia hembobo ano Ejaba family house ona jakokɔ na so anokwasem tumi no eye dwuma Oforisuo ti de na ni abere fa number no na kyerɛ nyame ya adom akokɔ de ko ampaya bedwa 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 you Kumasi menshia ahembobo ano Ejaba family house omna Samuel Ejaba family house hona jakokɔ no aso Oforisuo odi ebeda wase se Nyankopɔn de adom we akyɛwo na so afa hyɛ wo se wo de hwɛ wo no so ne wo yere ne wabusua na wo to apeteda ne da nyina ebeda wase se afidi se wote so anim wokɔ baabi anko obi kura anko atu kwa ba isame ka ha kura ngo bepede wa nenso wo se saa no ma bronsam ne nipa edi asie ne de wonko antime hwɛ Oforisuo obi a wo asɛm a yɛ ka obi asɛn num saa wo ne ma ya tete nnura wo wi ase nyina ma no ade bo esunsun masɛm so ade akwankyerɛ ene pamo no kyenya akwankyerɛ wo boa Oforisuo de pese ka nyina ne se on se ene so obi bi wa kwantuom ne sese bo amompa ya na se wankwaje akwankyerɛ a wote anu aba be ka ho ise no ma esensen wiemu ni ade obi wo ho a enka no because ne maami ana ne papa bi atu na mon akodi for samo enu ti de kan fo ma obi bi ase wote wa enye wadwen se wiase net wo kwa ana se da ho sa akwa wiase nya wo de a me se wiase ye nkrofo bi de a enu nti woton ayento awade wo kwa ne de wa ba besi ede na oba wo a woni bi ede na ba ma wo a woni bi Oforisuo ni nyina no agye nsirpe etu wote wa me yen kasa nkyere wo bebrebe bomodi tu na mom yedi adanse na yedi adanse nkrofo ase bo ma ba ho ama na omo ko ye no mo de esu na ko ye no mo ba ye no omo de sire nene efe ya ka kire ye asi wo mu yi anu ti ne ye kan kire obi a se bomodi se obeko manhia odifo Samuel kokwaji akwankyerɛ akwankyerɛ no obu ha obase ya na no maami bi frɛ me na akwankyerɛ bi a me bebi a me kwaji me se me hu no me ntoma nyina maton e de akwaya akwankyerɛ enso me hu ore na me so ho eduru bebi ho no ma ye ka bibi kyerɛ mu amuti wo se oba wa to handkerchief on pasam ko nipa ni masam ka to handkerchief bra baji code no Oforisuo ena no pa me fi ayi ba me fa odifo Sam ho adanse a omo ba ho omo ko ho ni nipa egu onya asem ketwa na mu wo ka ne se ya de on sorry waka no na wotwa na me ko ba bi na me de amo ntimi de me ni ba bi ba me nka asem kyerɛ wan ka sa wotwa wa bra bom se eno makoyie obi wo asika na obi enne ni nyina hye eya kwankyerɛ ya gifu sam na hu obi wo a ring na mpa wa hye o nanso awade na ko na hotokora so nim enne ka wo ko ekura nka edai wan kokora nka atu ba bi ade odifo Samuel eya ya mani gine ho se wo ba ho no mu a se gimadanfo bi kunu ma me wo se da bi se wo pa wo de a ono a edan ba mo akwanche ne wanya wo de se wo bo bi maami baye so maami e baifo so maami e baifo ne be hu ede aida akwanche ka no yes but obi wo be ko na maami e baifo minim sofo bi a se bo kira akwanche na wo ba no na wo ba hiti sei na wo she pint sei eso maami wuda bonte kwa wa hu Oforisuo du mebi ho a de pese ka twedi ba se tutu meka ko manhia okay na kwaje akwankyere Oforisuo ko no ma osun na wo de beko patu firi ho ba obesidi wa sunsun bi ne wo da eno kura de ete sunsun bi ne wo da pa sa no ma no omu ntware o na so onya de ne ho ka o pe sunsun pe ubi bia ye bia na sai eya akwankyere odifo Samuel bomode ko papa ho
we de waba life a free juada ekosi memeda kwa no pon 3 o'clock wonte asore oso de baba je wakwa nkyere ne ko we enya de bia we ye bekasa ho bomodi tu adamom wacha jakoko na so no papa te na dwa wo ba akoto no akasa okay what of bronya no ba 0246 bronya no ba bon sama man tam ne ba asem no akwankyere papa o menshi ahembobo anu asem no e we di for somewhere e we ebere mo di for ba ko a metumi di ne ho adanse no if the cancer funny pani with you mina brefie bi wu nyame dom so na mo di for somewhere odi for me hu adanse bia no broni se ko e ho na aduru wo ai so mira mewu e so no nyame akwankyere na mo di for somewhere so e man ho etumi to no 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 050 45 88 454 0578 40 55 19 40 Ofosu ye Kumasi menhia ahemboboa Ejaba family house honne jakoko shina nyame ya aduma kokko di ko 6 o'clock no me akasa meto ne jakoko no na so etidie nani abede ese obi promise na no failing no ko se buronya na ekosue ebe se Ofosu obi wo ho a ohia moa pa afiri obi ho de akwakoton niema eso sanse nipa na nani da no so no obi o eso sanse akwankyere nka ho nti ukwa won fa ma ho okwa beka se woni ebi ni ho be akwankyere taato de a jakokore taato de a ukwa wode be ma ho be James is here enti obi a wo buronya bai se otu a meye eni meye eni menya anye eni nam enti de nani abere se o pese buronya ebe ni abato a ebe MPC na wo mani abere se o mo pese o mo wi ni o position ne de o mo tubirika na o mo mra what I say enti na ho ensere o ma wie ma fa wie o be lusu ama se mi hu yanka o be lusu ama emfie 9 na abekwa akwotena fie wo abehunu say yes na abrabo no mu wode eti na MPC no wo mo yire mo esole yes you want MPC bi anu mo lusu awie kura last 4 years MPC bi wo anu mo lusu awie so medu ja kokko na anim no black kwabena wo ewo obu akwasesi e wode be wode MP kase bi bai MP na lusu awie kura obeduru wode ja kokko ne dane no ema wo no ankasa MP na yire ene bai ohun say yes adifu jumani ye wode ya frɛ no ne ye wode ye wo shi okay eti de wo tie ye ntie ye yie e kyerɛ nyame ya adoma ja kokko na so omo pira ahenie ade ne ye wode apa ya je firi wonsɛm eti ɛhɔ na abedura ade a ye wode no ɛnane obi sisiw age wajapade afiri wonsɛm wo ka wose fa court wonim so obi che o eti ukọ court a wontimi fa lawyer be wono be fa lawyer okay eti ja kokko na so e kyena nyame ya adoma 0246 66 71 17 0246 66 71 17 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Ofosu ekyira nyame ya adomo a menhia ahembobo ano canceling nkoso ba bia ka ahembobo ano okay hole ja kokko na so a nyame tumi ni ya adwuma Ofosu ye ko die obi a wo hwe bia okay you know the for Samuel Prayer Council Center and the twetwe komo no china da yen komenhia hembobo an ho ene jakoko na so kekede ye ko akoyanim na yanim te medical card was say dwumadie ha na abetem panisem aha ena abetem komode aha na afutu sem a emu ohwampa Sompa Asem Mpe Nipa ye de ebebre no na ne nyina nkamfu ano won na wode won sem bedan yen
yeso die say wo se ne ye pe wo mu ensam no nyina pomasi bre na wo mu ehu ha wo mu na wo mu ho isa wo mu eno ti ye maame asem a wo de eba ye no abreho na asefem se abranti ankasa watimi akofa wo ba ne nanyem na wo se onhwe no empu emanenwo na wo mu no Yaw Osei eno fam abranti no yeso wo de kwabana safo a wo ye adwuma ewo kasa preko ya Asem o ma metesi ya no oba no wonyem abosome nkron ne nwotwe nkron so ni awotwene mu onya akono awotwene mu na otene be sikasam nti 1 million no 10 million nti ebufu ba ma ono benyini tene be ma be se so ne be nti onya bosoma akono na odokwa hen bosoma obawu no mu no kakra na obogudu ma odobawo no na awole benyini ya ba fie ho na eleba na efa no phone de me ba ho na wo maame wo ho a no sa ha maame oba ha okọ no sa me ka so maame oda ho no sa ha maame oba ha okọ na so na we yefunsa na waya kase papa na doctor say then also doctor say da membre ye kwe motu mawo na so no na de me ase onu mpo no wedu ne bosoma akono na abentie ote ne baby na ode 10 million mamba na mba na so onka je na ote ne baby no enufa na esuom ba 11 na okura ka na oba na oba ye da ma de no onye me be de yo wa bra na wedru na awu mu mpo wa enimre no wanya bosome wanya bosome wesi bosome akonum no odre ba wona abentie ebai ma tobo makasa ni baako na sade no wonye na doctor fo no kura kire se bosome nkuru no kura na obada manitime wo ntentem enti ende na sade no nana enti wona ne da ne ha kakra nti da na kasa most no ole ye no na nka menyim da onye ndempo most na na ole ye bosoma akonu mu na nsam abentena ne yetse de afi do din hine baby kekan na menyim de ma me ne nsam be na no ogina baby obetena baby na wa osna memba na yankofi bi abaka acha ne de echi na memba wo boy bi nti da me boy ne dia wa bra mebe grade 1 onye woda ede woka aleba na eduru konom gope na afam be de mebo na wo hene odam be to mi ka be fie botwa ho na ede da ma asemi ede bay ni nya na chi eto ba pa na brantie safo no entem ho no okeka se oba no nyone nanyem ana ebi baka acha hende abente na ejina fitefum ho no osena no ebi abaka acha nde meba no na wo empena ka no ho nti na oche da nya na nkwa na de nti mebe wo obedi eni ye wan kan si enyim o oka no fitefum na ebi so nya ebi so mo wo baka kire hen na ni nya na chi na oba ho mebe ho bosoma akono wedu na ahum na abente nyina badai na nka bi a wala sei onya abincha wala pa emfa no na ncha bosom kro pena what is starting element edu no we yi na okodo yi na oye we yi no nka da matam nka nyime ba na nda nka nyine nda ma odo wo na ka yedi ye no ne yi fite bosom ko nyina nyime be nyine da ya nyina da wude ma na bosom awotwe no sika sementi awuda ne bebi ne so de ne bebi onya bosom akono so ebe nyine ba dai e de ka ho eyi podo okum sunsum na wala me nyina fite fun bosom nkunum o no ba ne da na eye o yapa chest na enya be ode ne ebegudo ode ne ebegudo ada wala ejina fitefum wo egu wonyi maase na egu mbesu no nyi maase da nyawo awole hu ni hwenti mebe we kan nsa na abahya wo yi wa abla wankasa enye ne da enye ne sol oye we diban oye obibiala ma edi ehu na keni kwaso oguguso because nyawo ne nsam no okeka ne nti onyi de egugudo na emom owa na akoye die ne yenu ni ya nyina da nti akoye wudi eni na yakopon mpangu boya wala na se yakopon mpangu manya wo mpan nda na nyine de ni nya wo so botua na amba de so nti aduro no de ema wababa wa enom ye no akoda no hamfect no baby hamfect afi anya hwe akoda no so aduro na ntumi amfa na amba ai wentuma amba na wo hwe ni akoda ente bosuma akunu ya bentie oba ye onye mebebe de na memenda pe obahodwoda memenda na mebe si awo no kwa no ntwetwa ho bai na ntwetwa ho bai so afraw entity ho afraw da be safo me yefuno ase na wo yefuna me yeden na se me moska nte me yese me sim moska ya so no 2 million super na de be yo bosuma awotwe no mu na mba ho ni na onya bosuma akọ na ebe no ebe be 2 million pe ni wie ese de ofra wo pele ni yefu no oye ne yo na enta me se moska ya so no na me baba akun yale ba akun so yale na mba ne sa na am so ntem so me ka nyina wo na ehwen enta wo no dum ni phone no
enti na mebe ho na mbeka echem na ante ana be safo be ho ampo me so ye de me aseja ba tandem amede me pe ade papa enti me so ye de me ase de enti mebe nda na awokeka na so ofo na okada ma asame chenam manka sam ka chem be de nya abotel mo sina wa esi wa wo kwando no se fa be yin na ebufu a anhwa na bibi ayew enti daache onye wo ba benyende echem no so wa na de otunkom na wo ba na daache obofew nti manjonjo no ho na wawo hawo nti da memende na ntete ho awokeka ho no ye ya ma na menyim be hyehye de ma ama ne memende bio na efide afone Saturday onda maba nti oye 18th May enufo be 11 na menyim be kwa hospital teme kwa wacha be me e wa taxi e wa van so ma hawo da benti e bra ba fam be kwa hospital ba tan mala ma mbe ye bia me fa mejem be kwa hospital no okwa asomdwem nti ahomache 5 na me fra wo benyini mbo wa me ne de safo kweku safo mommy wa wo na so ma ye de ma ase wa ya de me de wa se pa na me ka chende sadechi na doctor ba hwinyini ho nti sadechi doctor ba no so beyina mama wa so ate esu ma me da ase ampeso ewi abo ba 12 doctor ba oye bibia na o se ma meyi won na me fra Kokusafo na mbo amade safo doctors we you know ye call 5 million because the hospital nyama na order to no wanso nti ye be na wodi bi akeka ho wa nti ye call 5 million NSU ma na mo menda memendo nda weekend nka ubenya obi bosa bia na mesesa wana su benya bosia Kokusafo sa menya bi ne bosa na ma agenam de yimi na mbe na adwoda aya wa ase no ma so Kokusafo no wasu benya bosia bosa na me de ya afa na abefia na adwoda oh my god ampa so na me de mtinfo mu ko me fieru a na yere ho amalia na mko akwaje 5 million bosia na agi koyi ameyemben 6 million ma me pensuo bi no me basisi ya wate meme bia kwa wade po oyire nyem omoboa ho wase nkobo bosia orafo enkope mizo drink ne 5G meza ni bia ponto ne abadin tuo ne yiyo ni nyina mizo 5G meza bebo yi papa Curtius marketing agency wo mo na di mizo ne 5G meza ba adwa so orafo mizo no your mango flavor ani wo miss fruity de yi papa odi she fridge ne mu na ho tiatesu a enya asem keto akora na 5G meza no dodo no na edi adanse ese jensen no a ewu mu no enya asem keto ememema giro mo na aso se twitwe mema ebusi enya asem keto akora 5G meza no bi ewu dwa so do enkope binom sa na mizo no so ebi ewu dwaso manager Daniel ewo 21st clinic here hwan wo basis yenkohwe na yenkope bibi kan supermarket abawa ewo sister sewa no man post office sa na mama Esther Watcom Royal Ventures Baptist University ebuakwa mizo 5G meza na Sachi Enterprise ewo Safo Abinchi oni VIP car park no na edihwe animu kwa Quartz Company Limited ewo Poemantamu Eastern Region sa na baswame ha KF Kiju Enterprise wo Enom Hotel opposite ya Opamangwa Abrosa na se orofo yenko wa mizo 5G meza clinic of the moment ye 21st clinic and you free mu enye de biada clinic oba ye wo baji din na oguso agi din na sa abri kura wo de nam to Europe wo ba be piem South Africa ye de 21st clinic fani bi akwako piem wo Europe ne de ba South Africa no na chese adwuma wo bo no enye adwuma keto akura abibiduro son wo di tu yade bi ase orofo sciatica no eso sisi na fasiri mu na kokuma kusu na ase intrim yade ye pa orofo kotu abui uso di abui udahu abui intrim yade sciatica ye pa 21st kene keseme ma unya ne nte ye na anwumire se anya sciatica yade ne ko yade bibire biada otumitu ase ne wode ma wo mfidie pa laboratory no so ayi adwuma ohwehwe wo mogam no de duru akan anya asem keto 15 branches and wo Ghana member Kumasi ahwa overseas oni afa radio no na ben ho cancer quarters called junction yenko oboase ibenya bia topa sa na ade oni chirim ewo enkran ya domi market hope 21st kene kube hu no ho sunyane kranza techima 21st kene ewo ho 0540311311 0540311311 3 eba center du papa bi odi abadwa so na etu koko ase 3 eco capsules koko master order for uja na ye moja efrimu bowu o trans ya no wachi auto koko no
pamato edunya help untumi enya na uyemotim koko eduru ba bia tumi se sisie no enya asem keto akora koko yenkope koko aduru na anwumiri me kamfo nam dia ma na emma wunya wo nan basa enkugu hu ani mu asem 3 koko capsules koko master ena me kamfo na me dia ma kolina ke ba dani heba misti heba happy dank yakwa ibenya biato 0546107107 0546107107 akwantu seminary express group orofo ye kosua de wa abruchi anase ye ko walatu asane pesika de abehwe abusua express group broni kromben ena peso kwa express group ntumi emfa nko Canada US UK Australia na Germany France na anase Italy na peso ko orofo express group semen kancho se ebe bia peso ko biada obetumi ede wako na mi ankasa medi ho dance se say ye ka kwantusema pa dia uyi express group free mu a enye yi kura e wo Ghana mema orofo kuma so behu wo office wo ha saa na tema so omu behu wo office Accra Islegon takura de sunya ne tamale bibia ni behu express group efo ho jo mo no na ne wo entwetwe nkomo emfa wo kwantusem ho na emfa usika koma kwanchan travel and tobia me ha madwen so fu so Aboagye kwagim sika fa breme 0249 000448 0249 express group ne manono Sompa chede efrem na Sompa chede no bra tarawa media ye de ba ye mfie mienu ni no odofo aboa foforo bi ehemfo a emekurafo ne nkodanya nka Sompa chede aboa mo pa odofo ye mfa ntoma meye o maye wate emo anwate tomatoes ni bi odofo side no so bi ka ho a eye na sanyo ma sisi a edisi wa na ase no eno de mo reserve ansa eno ebetuba besentoma no odofo ye pentoma mama kurafo akato magya so adagya so a eye mo awu eno ti ye twem odofo se o esika fam ena apese odeboa One Media Company na Sompa chede no wokosa afoi emwa 0598 559802 0598 559802 and 0241272990 0241272990 edi emeba One Media ana Blessed Foster orofo wo pe office wo na dankura bi na de adwuma se office ye ana se clinic ana supermarket ye na ka bank fund de kebabua mo papa na saada ya mekan e wo so am heya ani nom hotel no anedi enhwani mo pamango abrosa na se orofo dan mu su papa mianka sa medi ho dance ye makwa hwe enya asam keto akura na bank fund no enya very spacious wa mo betumi edi adimudwuma bia orofo baby abepake wo car se wo di dwuma no so no eho eso ewa ebaitre ebetumi aboa akoni ansa nyina so orofo se ye pese ye pedan kro ya na office ye di adwuma dia ye mfre wa homa wi so na ne wo mo enka eho asem 0542 465 365 0542 465 365 and 0244 375 611 0244 375 611 orofo yenko opamango abrosa na se eho enetsa dawi ebetumi aboa ye papa aziglibo so kalu kagoka eye togbe ahaban keke orofo togbe ahaban keke se menka ncho se se ka sunsum mu asam sunsunwuma pa dia uyi togbe ahaban keke firi mu enye yi da biada orofo togbe ahaban keke ba Ghana ha no wadi mfinhia aduasane akire ni eno tinye ne na togbe ahaban keke wo ba na wababa boa Ghana ade hye orofo togbe ahaban keke se so ofra chichiri ena se wo ba obenya ba biada na ne wo hwe ho yade anasa ade ni hia wo no uye wia na ka wasan akonchi owo afijase akwantempo no so bomfa ekuro bi friend bomfa no na uduru bomfa so besi bomfa hospital junction efijase akwantempo no so bomfa hospital junction gitogbe ahaban keke ma no na ho behia se nkoda no babafo akọ na de opese togbe ahaban keke yema no otumi aye ede amam 0244 484747 0244 484747 na yeko emfa enko yanim eya asam kese pawo eya asamo enotima me sabre no ababa wa no wawo oba no wan wakobobosi akoyi no na nkasa ka kiram na la kwakusef na agbo na no o ka kiram dey me nkwa bobosa na me mfenya afa no nda ye weekend me menda nta ejoda
odaba mam na me ekotua ampala so me yi me bebe fie no wo bo anwibiri no onum kokusa fofram ma enye sika ne ma yi ne mo abefie a me si nyo me yi ma akọbọ bese ne me ya abefie no suyo enti ade che kosida no so na ma me friend na me sasafo me yen sika na fe de me so ma sa na me ka kira wo no ti sa adwoada yo batan me yen na oda me fefe mo ho na me de yedi ban ma me be ade che adwoada na me fra kokusafo sika ne wa aba no me le jem de akwaman because me shen de amali agini sika o gini sika na o ka cha me de yikuda na waye adwuma makasapra ko on de ni sika oda kasapra ko fo won kal fita enti wontu aman enti wasi yikuda wadaba man na mesuyo na maja mekokrosi amalia enti yikuda so na mesa na friend ma se ade de waye no chese bosomso na meje me pay ya na enti edi discuss on the wankasa na kwa odum ne phone enti waye dam no echi mankasa bio menye nkasa bio menye mbaka enti mo twa da pen ku twom no de pen ebie ni mu no na meka ye complain che ne yanko ne yel de hwe wonyin pay abla wa abonyo mbe ya wo de no so ante menye ne bakasa enti onye da pen ebie no na ne yanko no ne yel no na ne yanko kol wa ba mo ho enti wo ba na waje 3 million wo de bra me de ma gina safo na nkasa na ne kala oka no adwuma mu no wa asem wa agam so on mpo menyim na ncha no woyira wa da ehwe bosa na wo kala asa so a adwuma ofati wo wotua wo kaw na wa nkasa so wa taxi e wo over na wo de adwuma mo enti entum mfa yi nkrosi na wa ndidi enom enda na mmeba no onchekom na no waka ya wase anti obaba abahwe afra no de ntawo na meso me ye panyini menyim de sika no osuan so sama anja because that krumpo afana la odi mo abo 3 million awo fofol nemu ebato rob ma be se be ye no ho ebato ndurunduru mo wa afa mba bego mba digwa abian kwan abemduro na wolende me ibru na ade ne hina ansa na afro no pampas sem no odbo ade parazone nti da edempo ayesa wo kwa na fom ewo fofo no kwatrement na na ekawa ewo fofo pa no kwatrement na na ekawa enso no waka na mse panyini sama anje da miske ya echene bi wadaba ya wasam wa kada ma me na abento de kakra be na anje nti 3 million no meje fa na me de kasa 3 million no meje na mala anti obaba yo obaba abenti omba da ko ne yanko na yen be ya osa esafo se ono de ba sempo ka bi chema ankesempo de ma anya soma akonyo tuntum ya somo otumfo ho osesei wasoma ota akonyo tuntum de wamo som otumfo ofiri kro beso cha patre na enti wase de enti sa woyere wo a na wokọ wasesi a akwa no bewu ose atina akonyo tuntum so enti se okohwe akoda nsesi akoda no bewu akwa no bewu eya safo na ekasa koku safo kan otonkra ne be no chese afra no onya busume ba sa oso ofiri kro beso cha patre na sai asante he ya enyo ye nyina ya asantefo na ede na nti akonwa ne kwa akokuma akoda enti chire onya busume ba sa Sabe nyina no mfa sika mai. Ana 3 million no odabo 3 million pe. Na de odi koyi ni free maternity nso ontua. Amotu amam. Enti no ehwa na mese no wa akwa arko busuma ebien na mese aha abenta oye titi mafa ho dedo. Na maaka ye besempo a enye no gwana benyi na oye yi na mefra me sister penyi ba na wata kwade de. Sisi ala ya kwa busum ebien yi. Na chi ya kwa na dan. Wonu no nesko de yedwuma hiala. Wa twene hiala didi 3 million pena bente da ba na osante maba enti maba fita kwa de bai obaka kakraba de na wa hano no wo kwa bente no do na obanda na de dam also echi mo obaka yen de mebe owe no ame ma ame na mebo na amane na be se no da no wa amflan na wo na wo le ben ya de wo yen na wa kan na adezi na wa so wa afro wa da we ra wo ibu wa na yire gbo wo pa ma wo se na yire one na wo ye no amfa tetifo amfre na me enu nti ebi esenya wo no efi de esa ame na me fro na nko de be se na na ofo de mekun ma wo obi odem mojem ono no ide ofrada na 10 million yama na de mama
10 million na be se ne so anka ja akogom nyama abin se edemam enti se ma so me nyama ade ntem mama ade nse ya wo bra na elebo ntem nhwo ho na meba ne nko onwu a menye hwimpo yi wanya bibia no pa osombo awo se ye hene wo kira patra enso ye wo hene wo otom atamesu krom enya yize hene ya nsomo awo na yeso he ya nsom enti afro oba da che hene manifensi ho o ya kwa kire oba no otini gya ho a ono anim se ehye no ono su ofia na sentia maame no kasa ye no ababawa no okasa enche na osun kire se abrante kwakusafo no ama ya obi akonitirim enu tinchire mu no na maame na che mu oba pampom te sei pacho nyame adumo ye frɛ wo sei emede momi akoda ne da na so no pacho ai koda we na modi aduru kan no pacho ani eduru no nom ya na wa anom me pacho me pa nimpire nu so me no mai sa ose manyia nya de a obepene ntimi nyi ntimi no medu no ko se meboa one me ko so enti animu na me de tete se on de me na mantem ho se me manye me de abehye na akwa na nya ne dia na me se na da na ba ma me no onyim a menim se ade we secret na wo de me nam e na me bo me bra na owo takwade na mane na ofre no enti ofre no one ne kasa na so won na ka bibia de ma hye ne nsa so onhwe me na oma me nya bibiduro enti me nso ya me nya abote na me sio fiti say ya kasa menyim fiti day 1 ne nche na me da saa kopem say me ra me 8 months ena onu a menim ensem a otete ye afi me frɛ na wonfa me na me digya ne frɛ ene so ode frɛ me maame a ode sika no so me maame so a ode brɛ me no enti me so yes na oma eya komu so oba menyim a waka me na be maame no ma frɛ say ma me sika nko hospital na utumi ka cha me say wunni bi na wo makra yale gu ho na wunni wafa eye me ya ma me sunye yen kasasa me sunye me bra na sendi miska ma de me de ko hospital blay ya de che ko blay ntumi amfra me anka ncha me say o te sen ana ko te say wan fra me da on te say me ma me betena me nche saa ma me de wo ye enti me wo ye na oyaw e wo me mu say me fra ne na kasa empo me ma me afra ene wa kasa enti nka fra me na ma me firi mu mpo na chi ya me da bi de me ti answer de menam empatasia station ho toilet ne nche ho na me ye adwuma ho na me ye adwuma brand di me gina ho se me se nyinsa ne me de abehye no enti me wo obedie ne obedie ne na me so medie ne na so obedie me nsuro megusua for frem me ye conference call me se wo fa me nsuro obapa na opagya wani hwe katachie ya ubetumi asi so people se wanhu be ma bia asafo nko a wafa fiti se me fa nyinsen me ni be me bia nanka no ho se akora oda me na so yi se mo hwa na picture mpa mo gya bia nka ho onu a ne dia enti so be die ne na ma ye ready so ka so be ye die ne na wa ye ready ma ye ready meye so the mafo ye we gu manim ase wasemi a kire madofofo ne matamfo nyina wasemi ankasa wasemi mam what do you say pacho me what 35 years and na safo so be o say or ko 60 or 50 years na se ne nani afi nani afi enti ono ankasa maso ye say wa wo miensa na wo so mensum we ka ho ma wo miensa ana chese ka we fe na kan si ani twe 3 + 3 is 6 woko kan wana mo 7 na safo ko kan wana mo 8 nti kama kwantru no kama ye adu mo di 2 kan wa 10 kama nko ba bia bia etususu se safo agu ani mo asepa wagu mani mo asepa de okanya no ni misamente nso nyame minya amanfo mo do me mo mbeka de okanyu na even if you for ko bi no kasa obey de wo se oba na kwame an nyisa ni nyame de ogu maame ani mo asem maame otuwe okacha amanfo say me maame me wo ye maame di nka frɛ obi manipa ko ni beyi mi di dwa maame enti me maame ode me maame nso nam kyase wo gu me ni me maame ni mebusuafo anyina anim ase oba pa se osusu sese a afiri se ofa yafunu na asafo ye so obehwew aduru a wotoma wonom ye se ka de kutu nyinsa na gu no nka ho
sika se pa na asese abedi ho fiti se minyin se no eno kwa na ne hwa nya papa etola mesrese sika sa enso no me maame ena de bia nya abotre to de komo de me pa na me de ahye me ho me maame ba na wa misika me de ato aduane edi nti eno no de enye sika ene meka se me cheke nya nye hwe papa bia bat eje so obo pa na ade yi nti na me te ho sa oponse na o ma usika no na otimi fa ho no beda fiti se menyin se pound planning to mean deny so one man dada fiti se menyem 1 month to 8 months na some ne buy na man ko meni na dasa me da ne chance and fear for nyina anime and I do 12 me face ye qualify on the family da or cars on the family da obema man nante aba ne ho fiti se menyem me meses pa ho meni na dasa meni na dasa me si ni oma o kwakwanso tumi jane junso si wo 4 days 5 days me na me fast junso ni hwiegu eye me fiti se me date pa me ne kwaku safo na adasa nipa boni ni ene de wu change di sa de kobra safo kwaku safo me ne na adasa akopim sa me nya 8 months and san even kra me ram awo dem woni medan wo me dem wo se be boa denan ma me ya obi eko mu no wakasa adome kwabena safo pen me kasa adome no hono na ya ono ntina ama me kasa no fi se nkomo bi edi ye no ose ne kasa nyine esese ani ate nkomo bi so ye die siase akode wo se papa no pa ba sa no na busuafo abo mama ne mpo onim na busuafo bi ne maame mene ne tena before so maame bewuo ti o maame wuye no mene ne call ne kurom enti eba se mebusuafo hia na amma ne kana no mo se mintu ana monko ne ho na ja mede call omo kurom honom hwe ne sesa na mebo amane so no ne ka se ebusuafo ni nja aba no be die ne enti die ne ya tena se ya be 2 months wono onka me bra fe na no dada me bra etiba wo ba nwumire no wani abridi ani ne so pa die ne de mani abre so ka so be de a onye so onya susu de a me ka mabo no wonfa mame na wonsu me na wonhwe ne ba e ka se no abo mabaka 100 million e ba ne se na aboka fiti se me wo ye me ana ma hwe me ho sa even ma wo mu kura nyoma no anso me wo ye me 6 months na me koi mia na me di misika ahwe me ho sa pampers to akra na duane sa akra na be yare o me de be hospital din o eye mia okay yanko na ye ne Dr. Patrick Entwetwen komo sima eduso emra sisi abreho semu a efiri Kumase Mpatase abanwumire no ababa wan wo so wase na eduru baby ya na abreho papa abrante enso obeye die ni sanse abrofra no enye ne ba ya asemo Patrick Natural Health omo wo ye ne omo twetwen komo Dr. Patrick ye ne no entwetwen komo sima eduso emra se orofo Dr. Patrick ewo nro emrom na baby aguru chemical no omo tonton zoo hono upagya wani ehwe soro sabonkum so Oforisuo amekwa eho na Dr. Patrick owo orofo say nam sanya de Dr. Patrick yene no enko twetwen komo sima du so emra se na yentoa so Mpatase enkomo no abrehosem ya bamu abrehosem ya bam papa ya na abreho papa Dr. Satu huye Dr. Memo akwaba panipa bibia bokode una mitumi nti bibia koso Patrick Natural Health omo honte sei asumdie mu nurse fu ka ho ye adwuma no omo adwuma ye me fese na meni ye diniye Doctor ye ni nkomo ene ye nko ni general ya na general ne ye me de ko ya na enu inkiwum pa medase menia ede na honte sei boko de amiase ede keda de me yankopon so ma na otwe akwa property Patrick Natural Health aye wo Ashtown Imbrum kageti ya hono bibia MTN for office kase no won na what so me kwan na da bunkum e kwan ketu bi na pa akosoro won ana kan free MTN for office na efie ba ko mienu de toso miensa se fie no em na ewo bibia kire wadwenefo opom den ho a number si fa ne ni nkomo
na yɛma wakwankyerɛ number is 020 81 62 351 020 81 62 351 0243 42 34 71 0243 42 34 71 0243 42 34 71 Yaw Ashtown Imbrum Kageti Awana Bibi MTN for office Cassian one Bibi Moton agrochemicals one way no a 1 year Ufri Miswa na bi Moton agrochemicals on Mototos to use the cry Minia Yankon General said na wokan Cocoa how and then Minia depend be bree or here ade actually ni see and actually ni see or kwani mirim kun wo suna sun wo ye de na nanimu kuku efifiri num prekese the private part e bi kura an anno so no eti fifiri ho eti mu akokobu no epie na ye de eye pa ni se eti fifiri se bi wo no ne anno so no se oja ne nan a wontimi yeah 2 3 4 days now before say obeko private ya no ho chiri no ntino say de no kra on beso obeko na di se ho hwe eyare boni o ese ni be ma akofom oba entimi ma wo ngo ebetwa wawo na ye de ma ne ye de kra no say ye no ye ni adura de sisra so omo oba e ho nyina anya buruchirefu yi ti say obi ho ofro kra na wo kra wani age say oka enkrache sam ye dey e kirew ye mu odun bi mu oyusu ama koko na afifiri wo no aya wani ye ohene menua odun sa yesi abote na ate oku ja wonan odi tishu no ko wa obi won e ma na se bi woni kokobo no epie na owia blood be free no aba no nyasam kitwa ada bema ana oba na hwe basa o feel comfortable untimi ntenase ade atua wuto utia trase bia wa chia wuto uko private boy utra eye yare boni mesrawo won se bia fifiri wo kwa omnim uko private ya munja bebere Bra Patrick natural health name onu bi na yusu ya edro ye dia no wonum amana ku moja mu die no he eno ata hosi ya bobon se te o skin no bon se kama o se yusu bi skin no kama nitam bia wo ye kama wo ko private ya wo gira so abrum una o sen no na na obechim baby no ebesa he saade no se che wo ni padua no ma skin say na say e say na fi the cent here the ba ho because 3 4 5 days no ade na say na say nka ba bo ntintimi man na body na sate efa nto mo ta hwe mo a sade mo pa cent kakra wo mo ada so mo ampete ni sa ne cent kakra wo mo because there is a ba bo ntin na intimi man blood na say body na sate here the esasa ntimi sraw bibia ni afre number si na yeni nkomo wo abrochi wo hefa wo ya ye ba package ni kama ne da send wo enye isu de kra 020 81 62 351 020 81 62 351 and 0243 42 34 71 0243 42 34 71 Nipa cho infertility so obi a onya ye fondie ne ka se bi onya oye infertility ada say infertile kra no asa che say be man no ba ete dan ba kumu awarefo na mo ye die mpanyimfo ye na afi ba ko atwam na bibia mpie mu maye ni etime kase onipa no wo
child fertility we define as sanity bema ene wo ba ete dan ba kum no mo ye de mpanyimfo ye na afie chi bibia ntime mpie mu no etu kasa ebia ne bia e fa say menua so bia mi ko school nti bia ye mo ye ho ban ana bia yare bi nti ye mo ye ho ban ana se bia bibi nti bema no condition ana oba no condition nti no ye nya bibi sei kopem se afi ana mfie mienu ana mfie miensa so na nye sa na ofa bibi anka ho bema so fa bibi anka no ho na bema ne oba te dan bakum na afi aba bibi a mpim amsi basie issue no issue there's a question mark na hade enima bebre na deba bema bi wo ho a ne bema mkika ne bema mtutu ne sa ba ne bema no do kan se jack makoti o oje bi ma to no bi agusu na sa emoa no omutimi se sperms omuko prostrate ho na prostrate gland ho na enima bi so ho no sperms ne ba ho na fa na fa nsu to kan bi na de aba itimfa mo bi ti ba sa awo emba ebi kompa ebo ne se sperms no wo fa ne hu so de bato afidie so kogoti baba kokura anim oba no so ebitimi ko ho na se bi o sperms no intimi emma omo swimming no enyeye intimi swimming anko efense nkusua no na akofo so enema bibiri sa nam yare na kaka ho asam enema bibiri de deba syphilis ho chlamydia ho genotypes ho UTI gonorrhea na sifu nyina ho di sa nam yare na yaka ni general no se bi wo hu a etimma wo ho ye de ma na metwe ti ano se bema ene wo ba eti dan baku na se bi o omunya bibi nti yanum aduro anaye mo hban na afie atwamu ne die ipatofo ni kire Patrick natural hwe me chiro kire paparazzi haya ma bi to ties ho na me to bi dikoye hotel nti me ko sana ma ni si receive me kama ni ade no tinam wo PM ni PV ni bi wo me kai nim na me yi we baako PM ni ma be ma no na me PV ni ma oba so we say scaffold de aja omo no we say and be so no one special doctor all the chocho no ha professor for scaffold ya mo chedro no wa no mo opawo ahuru no ko huru na wudie ma ye scanner hodo so just scaffold wa nim e ka obo no wo ho no nti one day bi o ho ma de matom stars me ko one day bi no say hu sa se ne ho na himfi onya yi nti o kai se me ma na duro bi no ko fa ye no no me afiro no maduro no a e ko ni 2 weeks no when animensis was mira asemo ya ba was ni ye hwe bo so me so ya akrosi aloko men kan do to was last year ya me wo ho a my office me so bi pakeka kama na akra de said ma me din be dan na so na niema bebre am say hey we dey even na so Dr. Patrick na so akra de friend Patrick Ednato oh nice and am say hey na me hu baby am teacher ka say paparazzi hot onye e ton ties am say no hwe ba boka even if I'm wife nko ye what do the man ya no mo eda ho ba busu mi nsia me wife ko fa ne de no ye na he nyi se na ide aba nti akwai ye not to Patrick in fact now was here to say that very day no office ho any nipa no mtete ho a mbe so mo ya de adane edwabo ajo mo nsem oh hwe ameka no konso edru nen me say so be mem kikaw ube mem tutu ensa ba be ma no wo mpane ahodo a enko Bra Patrick natural health ye wo Ashtown mbum hey wudi bechina Ghana ha nyina be ko ba bia enam yare ye ho ne ba betwa you see agree kama me bompa yes na doctor see can nam san de na boboa no ne Patrick natural health me so yeah o de ba ko chini na boboa no because
records no wo obi ho ba wo say me kwa ha me say masa ye doctors no you obi ohwe ani you obi ohwe aso you obi ohwe yefum you obi opa trim ehwe di anamboa Patrick natural head de ye ho ade de mkosu ya ho ade no na mba me ka de mentimi no menka the so also de me a mensem no eya ye one way yale no be me de wonim na wo ka de me ka ho ase de me ka ho am no kwanso wo de ba onyame tumi ntino ubenya nkonimdi Dr. Mebreno be pa okay mate ma mfa numbers ni to jada pa ko so 020 81 62 351 020 81 62 351 0243 42 34 71 0243 42 34 71 Depacho ukoto dwe usisi untime nkoto untime nyahwe card wanya accident ana wanya accident enfie numni enfie duni afa na kase na kanu obi asini fie awie ni fie kwa no kwa se wontime nko obenante a so the load no gu crutches no so anse na otime nante depacho hwe enkase edidi enyini enyanyani papa dia enu atime ko no what is open ball? Omo ball there. The boss will be done. Chia pa. No that from was son and nine. Most of the Adibia she never found near years. Or said the park is no anamboa. I was see more to Papanum. Na Caseno, Emuyo Yan, Caseno, Adjano, cartridge in Irian, Cusina Irian, or Chilica said, Doctor say, cartridge in Irian. O go to J. O history, a sick cartridge in Irian. One until grow grass like I say, be power chow. But mo am frame nya botre me anam tie e bi anu ma frame won kotodo egu go ase bi me sraw bra na ye mo odon bi na yusu cartridge no anakusi no anagregre nu a ehye ho a awie no a ehin no enti makase ne kase ndi ehia dalet wuti pains wuti yawo me mo odon be mo yusu makase ni mo adwo eye titi when accident enfie numni enfie duni afuna kase na kanu wo kire Yakobon de nkwache na yinhia ye wo ashtan mruma ya ye de ma no asi ye wo mruma ya bibia akire wadwene efo opom din ho a ne ma bobo so yi eye arthritis ene obi opa wo ene saa efe ne se diabetes yo some kind wo bia obeka ho asema oba ye behwe ne no odi hu nkomo kama eye boko fernambesi na yini nkomo 0243 42 34 71 0243 42 34 71 PM capsules wo bema bia waye mre se konya popo blast band ye mema bi wo ho omire no de frampine na pe mo maso ye bubu na bia o anokwasem hwe se aduma we wanye ni ya wuti say gbanti obakura yi nso wo fridge nu ma na obu afu bema die wodi wi a say didi enti ko pharmacy herbal shop bia o so pe PM capsules ene ye bema wa ye mre me pa cho muntie die bema wa ho odin wo fom wodi asem na meka mo maka ni na de chemba hospital ba bema bia wa ye mre o bema no ewo fom untime mpem enko se sanyema papa ewo ban na chi man de ko pharmacy herbal shop bia usu pe PM capsules mienu anopa mienu anwumre din ubejira so ama wa be feel ade che bo se uye teacher ni na so mark se ya para se na be bia ye boko ade amaye be pacho numbers ni na me sorry 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020
81 81 62 62 351 351 020 020 81 81 62 62 351 351 number si ufra baby ofeso na yen wadi nkomo na me nshira mo nyina okay yane Patrick natural head na etwetwe enkomo no orofo ye kan na mu san yade pade a oyi wa mu firi mu a enyeyi da biara da onrom mrom ye odi ekokrom no zoo enchen ho no a ho na behu Patrick natural head asemo na futu sem no ene be makwabena safo abrabo no ekọ pepepe ohunu kwan akofo ba no results we be free maba ba na untimi hwa akoda no ma me ti se sia no ede bai na Asem Mpe Nipa menyama me pa cho ono a be pa cho se obe die ni ono a be pa cho se die ni no onyanye enti no be hwa akwala no fiti so be ka asem no teku mai dama mai bibia mai me wa faka say onfa meka amabo ne mame ontua meka mame na won akran onfa akran ne nyoma mra na onbeto akran ne din na me nkode nyame ase na wo wie a onhwe me akope me say akran be nya afe baako na afe de waba beka so ne mbetinu so ne mentinu waba beka ene so osoro ko yente ne nka bi mu no na che se DNA ndi obepa ho achew se ono ane kan waba pa ho achew se wo nya nya biem anti enti eno wo so wo nya biem DNA no so wo nya nya waba pa ho achew ne nadanfo baako enti enyi anu mfirim ono abepa achew so wo nya nya enti obehwe ne ba okay friend mame wo so won kasa yenti kasa no kan ye no okay producer ne no atwetwe nkomo ye chibi gumpa wane so sa na ye adwuma ye kotie di okan ni bi mra sese ya ani me da se pa do to so ba kon okay what is happening yenti ne kasa no so me drive so me ye free ana me play no na yo studio nti nti be na no pa na ye be ni den se nkomo na ne di na no so ochirem se if so wo ye no sika kra wa dia brand kra no kapeti a enu be 1500 me pa cho o mo nka no kre because na wo mu ni na wo me pa cho ni na ma me ne nka no kre edi na ma ne nka no kre chire mu ka me ne nka no kre se ma me start ni chire kakra masa na mi oni ni bi kwa me ba je frame kokosechi fletcher kokosechi okay and kokosechi na mi oni ni bi kwa so na mi ete na di bia we no ni blim obey me no nete na sabi mpemfo so wo na wi akokwa na ni abo yes bia me forget it because me ba wo with them crab emeti be popular so na madam fubina ya damfo ne ye dia grocery en kula prima die ni ono na aha me pa oni ge bi sport o baby again ye adwuma because maybe me kokwa so me pi articulata na sen me jaya me fita adwuma me kokwa so nti akra ena makura bi antre ne ka flame no ka kire me say what things in bi wo yentema yete say boy bi odi mi mate pen boy ni ge na koda nti waka kire ne say omo mama ne ena me ka say mi obi anka rinche nti mi flag ni busa na wanka no kura nkire me ene jami me nti mi bi drop ma say na simi yu na meti na me fle no ema woni boy ni yedu abonti ne bla ba ko yosofo bibia won na me fle ne ka tere no
na me friends of the boy na mani say me the boy no ne na koda ne ya me ni dua bo ne wu no eno wo hwe no mu twa so why na boy no yonko dua girl no any boy ne so ne na da woni kem girl no so say boy ne nai ana da ni dua bo ana boy ne so be dua na girl no so be dua ti me te asem no enye ma asem ba mi fle ni mi an that am na nete ifle ni mi an bo na manie te on fle ni mi aba ni kan chede no se ni na yedin esi ana mi fle no so dia no koda ti me bai na panyi bi ma fetri se ababa wana amene na ni na msu mi ti du bika no mama me who say o be coming na me ba jo watching it da na watching it da ni dem on no dem o ko na dem ma ni be help na dem na ni ka kire me say mami wo mi polo ndi ana na obi se dem me bi sa no ka kire me say anajo 11 na obi sero se sinu ni ma anajo 11 na obeje ni ma na ebra wo chesa wo sa de no ade no wan twa so a o ma nyinsa no na se madam for me ada me chesa de no o so ba na no so no ma no studio o sa no ba no o sa no ba na sa bre no na me di e de me di cream no to di ga to ko si madam for ne so o pa nyine wo de yam fa no nto nyinsen aba ase won hwa akola no me pa choncho no di masa to fiam pa se yeti eyeme na manyo ba na to ko mu ya to akopem se ye ne na busianfo kwotana ase ansa na wo ye de wo fle ni wo fle me to 3 months as 4 months tiga se na discuss on o ma discuss on ni nyina wo o ma ne sika tama o nyinsen ya na o kire se wo hwani ene bra wo ye o ma ne sika etwa to e da be me ta cho di etwa to 28 ya o ko di free sister o ma ne sen na to 600 wa o calculate sika wa di ama abaya ne be se me pa cho mi chugo nti di se me ko remedies na makakuliti me ba cho ye be fro na sanse ma o kan o so winchire wa o di ama okay Asem the nation's anchor. Radi nyango po nshira papa na onshira omonso omude omasem ababe dan ya wetomle bi wa brabo ma da bia meka se ya yeni nokure na yenyina yenya asumdie emfa ema yekra yesi asemsie mu za se na no eye dai ma yenhwe ne nko a emfa nsiesi na yasre awofo a bibi so koso wa setremu a yempe ne pomasibre na mfa asumdie mu na dan se me na me wo wanya aka wo de no nko ade eye me ya mejina ho papa no wo bi kan minima de kunti a wanka ne ha saa na maamefu yensu wo bi kan na ya start afra ni mu a papa yi ene ne yiri yo motiwe na meka bi a kire o mo se akora yi obeye nhira no tonsu na mu bi agi bi no ma na twedi ampo akatua ne kama no na atua mu mi no nyina aka wana mo ntuo fu amotu no akora yi ho obi kura sika peba wo wonya bi obi kwa aburukyiri akone aba ko peba ba ko pedi a hoho ano wonya bi wonyem ya be ma se wanye mesesima ho wadi ntintima no maduro ya akora isi wo hwe ne ho fe hwe ne ho dene nyame dom obi nye sa abone we bi nanso wo ne ba ya yalefo onze ndura monum gu ni nyina akora ito na Ghana police na da bia meka twom se bebire nitire ne mpanimfo bi ya ne omgukuru ma ankende ka so mbeso sa case yum kura kofa wukunu no kohyem na wokora wana muntu ofu a wutu ye na nke twimu nyina manim na nke mahunu mfaso nanso awurade ono ane nim sedi osi che na de no ene onim ne obeya abofra yinti no ama ne ho antechema ne ne ho fefefe sei na awurade nhire nti ode ne ba ebedi nachi ne duru ona mu nyina mu didi bia na awurade wakatua bia no de amamo yanka nkyere papa panyi frɛ ne se wonya agimisem no abrabo a ye bo no se nyame ye wadom nhunu se me ne oba bi yada baako so wokoye de so wokoye de wonyem no se ye wa once awada baako no
Asem Mpe bi ka so ope so tete ho ahunu ne kwampa so fa na tete ho kɔ saa ne ma we wanyini ba bi mfi aduru no me expect ne so ba be ka sem kura sesem no ene ne ayafre na wo sa akeka yi ampa oba ne wo mpena ampa obi bebo ne punum ampa na wo nya dufuru pa na wo gina ho wo gede yi pe oba bi ko tena nya wasumdie e ma dɔɔso di so free so wo de yesa bi asem ba da akye ene mema no bebre ne omo pe ne se obekɔ no oba wo mpena dada ene yenya nim se we na ye ne mpena na ono afa akyi no de odidi gu obi aka nzum ndi se wo nim so wo mpena na wo nso ne da no wonyem no amebo amane na okɔbo sa mpena na amane anka je se wo de wadi ne firi nka akɔ endi ya omunya se sutantan no anyi nsen ba wi a afa ne ye beka aka problems ne ne nipa na ye panya ye firi se awa wo bati se wo mpɛ se obegye ana sebe yakura ye nika pri afa ne ye bobre ndi yakura yakoto so oda form pad giam fie wura nyina nhye mu nhwa akura fefe ya wote akonwa so yi edi jimi ni ngura se ma ebanzo ejapade anyame de achew oso oba banyini ye awurade ejapade ye funuma ba ya akatua edu onipa bi awurade no okora wonje oba edu nya bia no take good care trees wa futuo no kasa kire mpo se oni sika mpo a yetimi hwa akora na mane kokɔ nanim na nimonyamfo a wokɔ 50 years or 60 years nkɔma ya fra wa wudie obi ne da vinti no enti baby waduru yanka wo kan kra aben ho akora hwe oheme nkɔma wo se mi di ma no ni so okura kire se muni ni di nsem hunu wo afie wo ya o ya de no to nkyɛn ane aka bi akye ye nua ma no mu ya ko de wo hwɛ wo wo se na me ka kye no se we fie mpanimfo nko kamudi aduro kan go bewu enti ye di nkɔma wo sanso wote wo ye nde wo be ye yie na mudi bia na magi kan ka kyerɛ mo no on se freeze am kasa we sa wo nyina ni moto agoro sam ne niam hunu wa wo mie wo se o si we kan wa miensa ukuna wo miensa up to na mu nyina obi ahunu nyansa se yetima kwa wo bi ne yenya bi akora we up to se make say akora da so hwe me ne wo da ho ama mo ukun we yato akone na nka matena se we akora ni kosu ya pe ekura no wo be ma hwene ne skin eye me ya se ehiam ke na magina film nsam na mo de mu musu okɔ na nka wanyini no ma hwe ne obeye dia na ya amoje a obi antimi nsin kete sa akura we yeman akura ketwa ensem wote na sum nyina ye ensem a eya enne sa akura yi honhom awurade di gya na ye adwuma wote se ye numaduro se nkaminwu mo ye proud owo nkwa onwu no wanse so da se de ne ho odina wosiwe yi eye den so sika beba na bobo ano amomo hunu so wanya sika obehwe mo nso na mu di ni sa amre ne ho na kama beba bebusa mo question no atua mo ka se ye sefata na ya o yentuye nua ma no mfo se mo ne be matena mo mpe na mo nka ye agro na ye di ni mo tra se mo di bia mo be pra o enu nti na be matimi nyim mienu no a kire se meni we na nyim enu na ya na mo ntia sia yeso ye be ye bi a wona metena afa machi am se mafu achi bi no problem ni nie unya kofa bi na eba utimi nya kokodo njira mema mienu se meni we na dai nti ne asimu nya ba kwa mo nse kire ntra ho wagimi na wo mpe na gya ne hokɔ maka che mu da bi asa kwase ya ne nwo ye nwale kwase ya ba otimi twi kwase ya mpra uhunu so ye kwase ya no atwe ho mo so mo ya na mo de yaw me ye ni bi enam friends ka wa amame entimi ne ya tabeda meni tawi ya beda na feda atunye de abegugu mani mu asise papa ya sema wo kan na ato wani mu nyam ne ubaka makame na ne wo kan na fidie zunti efe okay ya hwani enya sa ne ma na moa na ye bre na ni amoa ye die nyina ye nsu bibim firi ne papa do nya ngwase akeka no me hanya ne ye se fata ne yanko yawo okay yanko computer sa dwudie emrasisia 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a ji 21st clinic nkwa womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu
Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den go for sika adwane ne wanya otredi dimusa no. Oh, Express Group adarumenti. Akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, any Germany. Say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso. Obetimi do wako Dubai, Qatar, and also South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more much for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Okay, ya kwa nim baby a enkomo na kwa kuduru no nyame ya duma ekina ye ne bema no ebetra fidie so enunti ma me kira mo besa aba wate oyusi nwansansi a na ebehu do hwe abere wankunuma omra samwa go for sure so bema no beba dia yentwen bema no yentwen bema no because na se bia no cause eno na me pese me ka se o se bema bi bebo opunu ni bema bi proper na wo san wish we de bi bema no nhwe nya wo se wo na wi akokwa na ni abo ene sei obai tu e se onye oba afon sa edu no ma bi a no ma bi ekwaye sha yenhu de we be sha kasafa se wo ye obai wo gine hu di se obema bi amfa ne ho kan no eti de wo keka ya ani bre na manipa de bodua all no the sunshine to so on kasa sa wo na wi akokwa nyame ya doma wo china abrotia Ofoso bema ye betwa akina na ansa na no bema no ne nsenkan minimum sankoda somye so utie ne voice ni ya wose asa wo pache se nyinse ne nyane de obi a besa wanyinse bosome besa na o mebo wa mane no foso bema sini se na last wose 28 for the say na say 8 for ya no command iska no ade me nya wo dia enti wo hwe sa ye de foso bema se wo di bi nko ade no nsu se nyane de ampa ne cho Wachenya me yadwa me man atro mesane de enfrim. Very short and simple. Omesane de enfrim. Akua de o kan lawyer bonsi ye bi wo asantema mpon court. Yo. Omesane de enfrim. Enko e DNA. Na ne de na ewom no. Ne de kakra o ma won sem free mu no ana ehofo so bema ebe ne kontinya nyame ye adoma wo kire beto aso. Okay, eno ti nyame ye adoma asemwe e kire besa si hu konwa. Said ye wo ka se DNA wo be pa cha on me Oforisuo Aboagye menyintum. Entina mo de asem no be dan yen no. Yaji tumu enye yi omienko DNA so obi abebo punum na wo ho na wi akokwa na ni abode a omienye DNA ni ehwesa akoda no nye ne dia na omfa ne ho na baba we na ne ne ba bi ode befa na ode afa na so ye ne dia dia emu ka nyina no aye mu ade eye tie ma me kan akoma to ye mu ate yankon homa ne so nyame ya adoma ikire be ma ne beba fidie so 0554931931 0554931931 0548931931 hello Obozo ye yeye wankaza unipa na wan kanza na meton kanasi no ke Mr. Inokunie na mekachiro folumba se owia ompegi tirima akora no sha akora no hwe no wa sekere no folumba de papa anti owia ompegi Ompes kaka credit side na change na no pension akwa no. Okay. Na ebe ye adwuma onwie bibi akwa na brebo me na ka kire mo ano. Okay. Hello. Me ba cho wani o na afrefiri he. Ofosu boy mo ba ya magazine. Nipa ire modua honorable. Ese de mudi assemblement. Asere. Na mo what say? Nyame adom so akoda na ye dede wo studio ha no nyame hira kura akoda ise. Ya no madrum pie no agu akoda itiri so. Nyame do akoda yi. Ongena ira so wa kan be man ya man atere. Ambo chano nsani di o. Tie. Samna no. Hello. Hello. Baby afrefre. Majo so katachi. Okay. Na bema no se mumbuka na jimsa na jana se danya papa biasa na adwene ye no kano bo apayo no kana se ondeshi wako fu bida
now we can't see ya. What could be just the agent? And the men here by any question. But in now we go for you. No, okay. Hello. Okay. Yay. Okay. Ebreno. Ofamu contractor once you come the desensitization. I want to see it. I mean, you do for Malakai. So my labor for my yes, and to do for my shed in Yakopa. Over. And I do a cacra making and say, in an emily view. 7 years, a man, ancient man. I got a crown, when you about to pet the boss said, I know cook was silly 2 years, no cocoon. And as I man so far. Now me carry this. Who don't bear my pa a giant get you out. So of a brilliant year on the pay. The big party said dry lie. I can't also be. Send you Asem Aboagye Mammy a bit to me a different dance. Oh, sir, yeah, I say, who am I? Me from Amigo. Okay, so you and I'm a new class of Casano. I dance here, saying, sir. On to me, you are dancing and contra who is in them. So, because of baby, and when your magazines of them more dainty and what travels are, no, and what can you maybe say the vessel? Let them be on a second previous when you were doing the bare menu and the bit here. You was all over Akabadi. Your memory makes you better. Them are not near the address in the cuckoo. So be a yado. I had it back, no, never mind, so no part of it is a from Manana. But what I do so poor, I'm finding left you now. You, hello, baby, I'm free. From Kwame Kassafiso, Otebicrum. Kwame Yentio. Kaka Makanse, Abla, Opeluma Cassan, so mesma for no church on it. Upon a some more can say, I'm Panama, me pan, near the pan, oh ye. Oh, Odinagro, Sham, mobile. 1 year press with studio. It told me be a done inside. Hello. Baby, I'm free Udi. But I'm a separate also. Okay, Yentio. But so, I don't know. Yet, from my wife, no, not in your work, I come as a oh, Quadani Ho Fesse, who knows some TV no so. With the TV no so, and the whole fan Casa Quadano. Hello? Good evening, sir. My Joe so Katachi. But very excellent master boy, because that's my son, auto electrician. Yentio. Akolano, or Mabusha, and then Akolano. Hello. Also, Gasafri. Master boy, that's my son, like auto electrician. I want to die. I'm a car, mamma. Aye. Nyamishra. Akolano. A woman who call a question for me in Akolano. Okay. Yamfa na ase kese nkoma papa ya wofre yi. Menya foto kakra so maso kwanta. Na kwan ya wofa so de na aso de atade da fom ye ka no ma me no. Nipa nipa ni woni mpan ho. Na papa we nipa se. Nyamishira no nto ne nkwanem. Hello. Hello, Obabuzu. Majo so katachi baby afrefre udi. We dey make a free Nzima. Na Oba. And same ni bi o I said bia batabo uchano ichana. I said the satanic kunya han. E ta se ni benya safu. O ti papa na semono a o kan bebia. Nya ya ye mema. Same bi ba sana. This is the paint me buamo bano. To tie papa na nsem bi a o kan so a ya de trust we kweti kakra. Lo se wo ba wa afo na so ba obi ni obi tie. Na se wo timi si obi nyoma ma no, de no ye fine wo ho de. Na so say 11 o'clock obaji nyoma na sa de. A o se wo chi se when you put in the name only benyi se de ni. Na obaji nyoma ana se wo ba de se benyi o se de ni. Ini abano the could be over no so on can because yes asma benti in a beman on cast one akwada no
So uti papa ni nsɛm na ɔka ne bia ni nsɛm ebi a ɔka ne kyerɛ sɛ ɔno nso na dwum yɛ ne naa so hu okay ono so adwum eye ne na mamefa ofre no si ha last call na asem a wo ka no ekwan bi so no eno ti na asem no metu share wo chena no if you said the ono ka no I said ono so obi ka ono so obi kire enti so yosi na wansan si nyame ya adoma wo chena no kura sem bi ewu bia no ebetumi apie eno ti mahwefo no matiefo nyina nkoma nto mu yam nyame ya adoma wo chena da abrewatia Ofoso bema wa ha wa mane anase dadwin bi da so bi bu kwase a ye kira kwan no ewo kumase so ame share filling station ene no ene share fence we ben room hotel anase frɛ yen 0243585878 0243585878 ana 0552 095593 0552 095593 via befre biano ye bejo so ofoso bema ye sorry desert storm wono won patas United States of Pata anoma patas anasa he wasi woni mababa we pa em said desert storm oso onim ne papa yenti asem na ekoso ne de yare ho so ye sorry adwaso ye fa happy birthday so nonko enfama tweneboa asare Vera tweneboa asare akwadai ejinajina pen ensian kosko abundant grace preparatory ye no ewo oboase bidiem ene eye wawoda opapa usinempon wodofopa yewra eye Joseph Asare senka ncho se odo papa ye wosre nyame pa ene de ama nkwatenti ahoden ene apomudin wom no nyame emfa no no ma ne panso mu so wa bladwe nyansa ne nimde wode eta 20 Vera Eradin Shaupi Udadi ese yen wish you happy birthday also odo pa Samson of also ya listener bako also ne ya fan kase pa no so quite unfortunately one fan idi ama minti my friend Obapa se ofe adwumedie obesima ne ho efe pa wose wotie adwumedie ni pa fani agronti ose menchia mu nyina moma no na ene na wodenti na Obapa. We also appreciate you a lot and we thank you so much for being our fan. Radin kwaso ensure no man kwatenti ahoden ene apomuden ewom no man ne panso emuso ewo waboboa no kwatenti ahoden ene eye ne pa busu wom no ena yesre ede ama we rade abasam nyedu emfa ema happy birthday to you. We love you so much. Ofoso bema yen cry adofo ne yetiefo nyina. Okay, akwani asaso obi bia da boboa ya Asem Mpe Nipa ene bena yetumi ede ba na